Amen. Amen. Good morning. Good morning. Man, drinking on a pay what poem to say. Uchetiam Pono Adawroma, Doctor, Man Champana, what didn't papa. I'll pay and then Uncle Pass. Uchetiam Ponyankopon, Atum Yena, Ting Common of Pay, the Humema, the Ting Common of Pay, and net on the 1st December, the Yena or the year Ramois, they are to Anidima, Uchetiam Ponyankopon, or boy, mobile Oshe and Swat. Oma Yahoo and Marsem. When I couldn't wait at that Yamiasi, the man is soft penny, Pastor Emmanuel AETV, a painting of software. Or no, my tasted Pastor, I was home, the man of the Shapacket here, and no free wow, Pastor Ebenezer Ado, and so a painting of software, Chebi on a walk, or no so the man of the Shapa. They can so crown, some of the man not far for Fianco, I ohine, I was home. Aye, obo adaka anopai nana the mo of Shapa Kasiapa. Men Krempada Macraw anopai. Let us say good morning. Good morning. Me patch for saying. I don't need to live on good. Anopai and then Uncle say. Napa then Yamiasi be and on the face and your Diana and Atuno. Rakabran, the urban say Udia. In some be bloody brain in a Rakabran power, missing a Mishra will be free. Yamishra will be free. Amen. Amen. But that's said, so what to me, afraid and I'm paying what then Uncle Pass. Good morning. Good morning, Daddy. Auntie Comfort and I'll pay what poem to say. I don't know. I'm swear. Yamia Domia Huya. And I that Christmas 31st. Midasio, my name, man, more, me was young. Say you won't come. December 31st. Right. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your frosting. Dixon Badakum. And pay and then Uncle Pansy. And then Yamiasi. And pay Uncle Pongasi. Then more born in our dominant outbreaks. And a Biasi 1st December. For my young young hanging beer. You're done nothing. And then as maybe as a man of manga or man pen nabra from DLFM covered by only leg my phone. In Shirabasami be Hitman. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir, me patch your frosting. You from me piano. And I pay and then Uncle Pansy. Yen then Yamiasi. Thank God for life of Madam Sister Mama. I was a Manita market, not or more. And I'm a boss. I'm shoe. I was a Manita market. Then they used to pay him a day. Then they touch a pay him a day. Minima can I let you. 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 Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon and I pay and then Uncle Pansy. Near to me, any and we Yamashanema. Oba di Yakupon, not the Marakwa. Or do my for this year, a woman, I'm an hanging PS. When you have a damano, I do a non coin, and we yam near you are any cabia, and she is grown, and we yam not doing tea. Amen. Amen. Gideon, good morning. Morning, DJ Man. Me about your frosting. The premise said that every Sakumono. And I pay and then Uncle Pansy. DJ Man. You know, say a rap from 3rd December. And for Wayne in Daniel Miasi, so boy on band from January to December. You'll be beyond when you say, now, the stone car, them tear for Nanka, and I'm a bush now, as I said, and I don't pay as a Danka Yamu. Nyankopon and cat won so home and then Anapay a would deal 106.9 number our friend 0593 4065 65 0534 050 199 0593 4065 65 0534 050 199 Nyankopon say good morning. Good morning. Me pa che frosting.
Mrs. Minta no pay wa pom to say. Yako brana fe me ho ye pa. Ho se so ho ye. Nyame adom pa. Yako brana enne so radi ayo. Nka yensu ya ne sen. Ye free hi ni ye besi mu sen. Ena no pay. Ye be ready December mu. Aw. Ye na mo kwan so, kepu kwan so ye koba. Mene me Marco school apon be kwa ko form aba fie. Ye nim ye si ye short time ka be boy ye dim. Ne ready ye free mu. Me ye ne nemu be pie December. Hey, papa on a promagin after mene me ma ene me fie ni mebusua nyina. Ye san de ye ho hye ne nsa. Se December bo so me kakra ya akayi o. Ni ewu ma bedi ahimu bi e bedi awoso. Ni ebe hwie ni pegu. Ni ebe keke ni pa toto fom. Ni ebe hwie moje egu. Ono Awurade nkoso hu ye mobo no ngie. Na si ekodu 31st a. Ehwo ene ye de ya seda. Etwa to wa afi mu e de be ma no. Ni ama na hu so yo nyame. Odaso yo nyame. Oyo nyame dan nyina kosi da apem. Bakwabra. Anope nyame onshira. Amen. Onshira. Amen. So the ewura afufuru mu no so wura ye die fufuru mu. Amen. Ofa wo ne ofie efuo enko hu nkunimdi abotire a ono ahyehade ama wo. Amen. Awurade kai wo December yi mu. Ni obone fo be hyehya fa wo ho bi ya yesre Awurade se ono nya wo bambofo ne wuntem ginafo. Onfa trem ne katabo ndi wechi de ni de nyina. Because ne wo ye wo my Ghana mbra kwabra. Enye adwuma a kyese eda fom enye wo na wo ye o nyame na eye. Tonkoso mbo ho ban e wo Yesu dim. Amen. Amen. 059340 6565 0534 050 no pay ye den yankopon se wo deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Too bad. 059340 6565 0534 050 ye den yankopon se. Coffee boy things and pay what den yankopon se papa. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Oh. Me ba chef for saying. It's my utiate. Ana pay den yankopon se. Den nyame ase. Ono ogba ade a otumi ade nyina aye no. Waduma hwe so. Ma afi akwa pra betu. Waduma hwe so ma abosumi akwa pra betu. Na watwe abetu a no yo no Awurade na adumo ne yeda so te asi moje di emu afusan. Asido asida eni abia na yede mo no Nyankopɔn. So obo e ho ban a na pe wie nyumla na dwa abli nyina no o ka yen adeboye for to say yen say yen fata no no Awurade on hwe ye bone ye mumu ye ho no ne ye ni ne ne moje adehye no edi emu afusan na pe wie nyumla abli nyina no ye do no Awurade ase nsira ye na ase ntontom ne ye de mo no Awurade ye da na ase me da na ase de ma DLFM edwumafo nyina sa abli nyina no ono Awurade ye ka ne se ye de na ase da ma no se edwumadi e ode abai DLFM edwumafo nyame nhira mo no nka mo ho no makoma so ade mo abisa de onye ma mo abli nyina akwa nyina no ye de tiefo nyina hye o mo nsa so ono Awurade Yankopɔn wa ka ye nyina asido asida ye do no obo ade ase me da ase so watumi afra Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana. I'll pay what then Uncle Panse Papa. So what then Uncle Panse? So what that's what Tim come on. One man, Sama. So Daniel Munkwan will better. Hello, good morning. Hello. Hitman. Yes, sir, my chef for saying. Yes, sir, we are Yubu from Sutu. Yubu Maminti want to pay. DJ Hitman. I know how we then Uncle Panse. We December from January to December 1 year. That's the wada. Koda woni me be so ni tia ya ready December. The Nyankopon ase. The Nyankopon ase ma DLFM adwumafo nyina especially DJ Hitman. Oni DJ Zigibi. Echiano. Nyankopon mom ho ban. Ene osiade yo the first. E do wo tufa e do wo central region. E adwuma ko besiase. Ona bo ato force in Chrome. Me ba mienu o me two girls. Erica and a kukua. Showman of Nyankopon mom ho ban. On for mon shene correct man as mom ho by mammy. Because me ba George.
any Henry and a precious. Yakupon by December. We are on the 4th December. A precious birthday. Yakupon no mine. Kumina di no timi see adwuma no see ne yie o magidi da bi DLFM na man mu go no ba be mu tiama mu enche why yo me da say good morning Hitman me patcho me ho ye pa ya fro say Moses di odawonya Moses ye nda Nyankopon ase and pa isi de radiasi so di too bad. So good morning, Hitman. I thank God for today. I'm from a gift to Mensa that command I'm different day by no pay. Hello, good morning. Good morning. Me ba che fro say. Me ba che FM akonim. Ba che na mo kiti. Me ba show me ho ye pa ye na nyame ase. Yo, ene e de nyame ase bia na de kese a wo twedi ampon wa ya mayen no no ne ye da ne ho ase. Isa se wa fe ye so aboye ko ban so ko awo wa ye anopa ye nyimra na ju de so de nyina da ama sa be December abeso ye se December abeso ye dan ye ka se papa ye da wasi o oni ye di ye wa fe ye fi ye wa fe ye mayen na na no ye bisia ye mayen kan na wa fe obi biara sa be ye ni fo nyina wa fe won so aboye ko ban so and that was the Sabusia Yetin, so but I had the Yedi. Now, a dream swan, it was that way you know, come for the Yam. Baby, until my will be no pay, Tiano Yame, or Yanicas, Tiano Mame, Obia, to talk with Tiano, not Tiano. I'm not saying Yami says there will be the Yamia Papa. Amen. Amen. Yeah, that's it. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patcho fro say. I'm asking to me kasana me kasa sura asieni. Ana pay ye na Nyankopon ase. Na na pay so dance of radiance. E wa doye bebrebe a wa yi a kire. Wa hwe ye so aboye ho ban abedru December. Me ka ne say da na se papa pa. Me da na se ma memma. Me da na se ma me kunu. Ene megusu ato nyina DLFM ni nyina e de radiance. Amen. Amen. Yeah, that's it. But Jesus rescued me and he saved my life. Oh, me wa sabwa. Asida yumpoa na meto metia sena me homa sabia. I was your hand ya asida be here. Nyankopon won tia na seda won ya koma so ade nyina mfa maye. Na boso me fo frasha se ya. Wansan fa ye ntwa boso me bo. Jesus rescued me and he saved my life. Oh, me wa masabwa. Asida yumpoa na meto. Me wa masabwa. Aya. Dabia me to me kobana me homa samwa. Johnny live on Facebook, DLFM 106.9. Live on YouTube, over share link number. For Fufuro being so into me and be and pay live on Facebook, live on YouTube. Aha, a deal 106.9. Jumadi anything at the Anidaso Wɔhɔ Obia 106.9 from a Hitman from a Bra Kwabra. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Dada tu ebeleza, eye nyuma ye chase sebe byanya media betu. Ebeleza, ye nyuma ye chase sebe byanya media betu. Ebeleza, Ebeneza, 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 Nanya media betu. That's how far we have come, Ebeneza.
106.9, and it's a beautiful Monday morning here. And of course, a final chapter of the year 2025. And a phobia, and what do one birthday, your mom? Happy birthday. Happy birthday, and come on, Kwajamu, it's your birthday today. Happy birthday, and come on, Sharon, a year. Your birthday, and happy birthday, and come on, Sharon. Catch your watching, and your birthday, happy birthday, good out to you. Clement of Osukwache. And your birthday, happy birthday, and come on, Clement. Nanaya Duduku. And your birthday, happy birthday, and come on, Nanaya. For baby, I would do better than that. Yeah, man, happy birthday. Now, coming up next on the show, major stories making headlines and I don't pay. Bronya Busmo, Penny Man Busmo, they decide of. For what crap turning in our baby, run or pay. I don't pay most of the newspapers I buy though. Your interesting captions from the Daily Graphic, the Custodian newspaper, Daily Guide, the Publisher, the Chronicle, Informer newspaper about a pay, Daily Statesman, Ghanaian Times, the New Center newspaper about a pay, the New Crusading Guide. And crattering in a baby and a pay. And my man, your man in Shraba Kodio Samibi was here, dear, you are transferred to pay. What you could work at Tamubos one, whatever. And a Lumba in supernatural mineral water set. And brought me out of the rain. And I pay Benumusua, no Benumusua, making sure a woman Lumba in supernatural mineral water. It's in every form. Just get a grip, Lumba and super natural mineral water. How you're such a man. Yeah, fan video mo come up. Yeah, woni na nyakwabi. Ba na fe me makodwa kwaba. Na fe yindi komo. Wasi ade ayo inhraba kwadwo samebi anopai. Watena se me hwe na me na kwaba na fe. Ko wakrata ni nyina na anopai won fa nsem no. Won fa mbrayen. Join you live on Facebook ba. No wa share link na mofoforo bi so atumi ahwebi na anopai. Jumade ne din e de Anidaso Wɔhɔ. We are live on Facebook, live on YouTube as well. What's the idea, Matthew? Yeah, Major Song. And what to say? And how was your weekend? Oh, everything was good. Just that it was so stressful. It was so stressful. Yeah, sure. So you had a stressful weekend. I'm telling you. By the day, it wasn't easy. It wasn't. Yes, who feels so does one. I know you say weekend it was so stressful for you. Yeah, sure. Okona uba. And yeah, the Yanko pass sending in Emuno. Yeah. Why and yeah, that's what Tim Koma Moja Edi Mufrusani. As you know, I had what do you call it? Sleepless nights throughout the week. Starting from weekend in Awanda. Oh no. Wow. I'm telling you. The last Friday, I think I slept around 3:30 a.m. Oh, you slept around 3:30 a.m. Yes, and the Saturday I didn't at all. At all? Yes. Wow. At all. So it's you had sleepless nights? Yes, it's only yesterday that you were able to sleep? Yes, Wow. I was able to sleep small. Then you must be tired by then. I'm telling you. When you rest. Hey. Today, Seminya, a DJ or Marion Antimasia. I think Otuna Makumun and Nankaofa. I am ready. But we have to be here sure, to serve Mother Ghana. And we are here for God and country. And pay Yasamba. And Kojo, and they are Juada. Yeah. And the most important thing the men then they say, and they were Penima Bosumi, Brunya Bosumino, and then they die a decline. Sure. And it's the final chapter of the year 2025. Sure. Now, as we step into this month, may every listener of DLFM, and opinion come na me say, but may every listener of DLFM receive divine favor, open doors, and supernatural protection. Busumi a month of completion, celebration, and testimonies. Busumi a dansidie busumi. Minim dia wodi ato akoma so wa wotie mi anopai. Minim dia wodi asi wani so, but afene nkwa wiye nko ade na Nyankopɔn wa hye ne ho ani onyam. Obi ane ne dream, obi ane ne vision, obi ane botaya esi na ni so. Obi beka say oh yeah shase from January
Rade nyeye. Bible ma yete ase. Wo se mfia pem e Nyankopon ni so da koro. Ye wadwen sa cha Nyankopon nyeye. Nyabotre. At the last minute, God can turn things around. He can turn your mourning into dancing. Esu awusu no. Nyankopon betumi ama na ya sa. Obetumi ama na ya serious. So we should walk into this month with confidence. Bosumi ya yawuramu yi. Yemfa kukuduro mfa nwuramu. Ana misro na me dey say na me dey me mpɛ me ho asɛm and say walk into the month with confidence. For confidence rem. For kukuduro rem. At the end of the month, afini kwa wiye no na Nyankopɔn ama wonso adansedi kwadwo. Yeah. Ti we ni nkoma na pɛ wo. Akobra me na se na yemfa nkyene na se me ne tiefo no na. Anu azu di sofo pa no pa no. Oh, when se ne je twadwuma ne de. Na say me da wana me tia na say me send me correction na. Be say ya dom kwa mfo Nyankopɔn se yemomode na yenyina mu na eye na adwuma no. Nokre. Ti dia kan de ese mo hwe na mo praprechiri. Nokre. Munya pa mo praprechiri ne nya hode mfanya adwuma no. Se na nse ummewa ba ko no mu sisi ya no. We firim. We ye firim ntentem kra. So hwe ya follow no. Emma nti akobo no ho adwa. Nti aka last person last one na mgyina sa no. Nti de edro ndie momode na mo praprechiri. Bra kobra nsema ode atodwa ne nyina no. Esa ne tie. Bosumi we ya bosumi twato okra ewo emfimpi mienu ne aduonu num and emfa won said ya afiwe na brabo no koye no na wi ye man ye hyimu sisire te said ye makoto tournament na musi akan na musi no mabo ama ekudu baabi no obi ahoden asa na obi antumi ani nkonim ti si de atopre ko abonsema dwaso hu ni si abegina sa no enti pempenso ye droni de wo bi a wonhira no wonsan kan na so mo wani bre na ututu nyama yi na utumi claim before the end of this year and adeba konso say ye besra na yetifo na hye no so ne say emiri bia ye de twato na na nsempi na ye na wo mu enti ebra bia wo bona na mo bia utu na so wani da ho because afina na wie ye mu an ya hye ase no sisi aka na fu aduasa na afiwe ye asa na ye na wie anisa eso ye ni da ho eso ye ni da ho say Ghana for be hye no so edu opanima abosum no mu a insem pi ne koso titiru ni lole nkwanhia ne ade no dodo na ye negligence dodo na ye nipa ahwe a yenye ne ma ye bu ya ni guso na de ba dodo na nya bayifo na hyehye o ye ne a ho pepre ne ya ka to yetirim se ne di bedi bro nyade a ye din a bayifo beji moja ene ade a so ye besre ye bom pai se ade ye nhire bia ka kire wa fiwe mu no this month ya wuram ye last month of the year 2025 no oma yensanka na yenso yenya hwe yie se ya fom de ebe bia ne bitima ye ni yie na ya boye ho ban because ambe na fom de ba sebe ukudi nsem hu na sebe am wo na paka be fa kwa enya Nyankopon na ye nya ofie be yifu bia ne kon do moja eye wa na odi nsem hu no edu pempen so be shada akonom san akobo kodi nsem hu no kwan na ka abo no yesi ne fiefu aton no shenkani me pentem akwa ba nipa na dɔɔso nti na gidigidi no kukunu nipa yɛsɛ bɛyifo de kusuma fidie kwan ni nsɛm hunu sɛ ya ti yɛbɛsrɛ ni nyina we should be very very careful kwan bi yɛfa so a yɛyɛ adwuma normal days no yɛnyɛ ne saa yɛyɛ ne saa ne ma basa yɛdu bronya days no ɛto betwa yɛnyɛ ne saa ne yɛkasa bɛyifo nti ne saa ne yɛbɛyɛ ne de yɛbɛfa so akunkum yɛn ho ne ade na ha yɛn nti we de last month of this very year ne de yɛbɛsrɛ ye nyina me yani na honom na yantutu ya na mo se de se na yenim se enka safi nko na wiye ne de na nyame ama ne nsa so Nyankopon no o ko fa so ye na ade obi de ba anopa obi de ba anumre ebi afia hyese obi de aba kama na ni age wa prepare fine wo de na watwanya ama o but ebia na bosum foforo ya hyemu ya e de ko afi na wiye no ebi anum na wo de wo nti ya krado na tutu onyama yi se tutu anamo yi na tutu onyama yi a se de tie bia na nya de abekɔ ne sapan right Bible say oma de bedia na de be no ma de pakra mponya den enchien nti yenyere ye ho se ye be ya fam de yenim se ɔne nyame a ɔhye ne ho anim nyam mrese mu no ɔbɛhye ne nyam ansa na afi we akɔ ne wiye na Nyankopɔn bɛhye ne nyam ansa na afi no akɔ wiye
open crack turning in our joining you live on Facebook and I want to hear it. Want to mean Toby and Opea joining you live on Facebook, live on YouTube. Yeah, then crack turning in our other top stories, major stories, making headlines on the national dailies. And as usual, your anchor, I ensure about Kwajo Samibi as your presenter this morning. Kwajo, Ubre ni Ghana Futio. Right back of Bramenas, and I am fanching and say a minute for Muti for Chichin Benche. Lancaster Chidian Poyankopon, Unshaw Mopa, and Fa Emayano Pay. Now, and small doing in Abba Bontain, Aquacata, and necessary in India by inviting some of the Dawson, and some Subi Brinan, a Coswa, and a pay Quacat and any dear bed, a battery of boys and night to Nasrania Bassa. When who dear Cosso and Quacata who doing in a mo and a paying. Now, Yanshas ye and firm free. The delegates kuakratano the delegates kuakratano den some man paying then some of the abanado sopa or no bon home run is a news behind the news no pay and some of the buy no the sopa woman is saying ubihu Ghana man penny John Dramani Mahama eda hasina wamode asraf wata dia shana efe pa na no why for sure. You should know sir, he's the commander in chief of the Ghana Armed Forces. Yes. Yeah, you know. Eshen wa hasina the omo kanyina ne say NDC pushing Mahama third term agenda obisao. NDC pushing Mahama third term agenda. Kuakata ne bi bisa say na NDC amanyokui omayo madwene say Ghana man penino John Dramani Mahama mpeso mo san emani gina bio na okokoprate to me video man pani bio na because yame ya adoma mfimpe mienu ene eduonu nwatwe na Ghana man pani ne brace ogidi o man pani no pe Ghana ya mambra constitution no na aso enti mla ne ma na ho kwan sen otumi ebe gina se yento no so aba so man pani bio na no na ko ekrata ye bise because o hwani ma hudo bia eye constitutional reform committee ne ade ampanifo atete ya no omususu se de ekọ na bia na Ghana man pani pese ofa kuntuna se kwan bi so na oyen sakyerem wo aman Ghana man mre visende make say no dom kase o mache bedwona mo doso nyi pa bibi on pese o mu yibia no weni beti na o ma wia prapra chiri kura nti onu bisa se sisi no NDC amanyoko ni pese twuntwuna atwan wona mo de Ghana man pani John Dramani Mahama ehye Ghana fo kon bio ewo mra ne mra so a obeyo man pani se twuntwuna atwan on san emenius omedia su bia kwakatan ebisa ho nseme no eye bena headline the delegates kwakatan de ba ya kata feto so emiensa na odi nsem we eba emonteno eso na esoro no na obehu openipa ne den edo ne onyamfo mark menu na obesen ehunu akompre ko Kennedy ohene Japan akane na onana ya central wado march bedwane na kwakatan no echirimam McMenu runs from Kennedy a Japan's endorsement. Etimeka said ye wofa ase McMenu ochirima Kennedy a Japan. Ono a no mudu baby o mugini tu mananso wedie adabraka Kennedy. Kennedy Japan de sebunu mdo betumi ayo. Mundim do betumi aye. Di tumi mana ikon yodom be fa so Ghana ha no ono ne kasa akora ho nte. Tiso ye ne ho ne nya de ye nti no. Kennedy onye obi ogini tum onyini ntum ba akokra ho sensem no aba emountain eso na yento ase ne monwura mu ewo daily graphic okuni ne kuwakrata na den samunam na daily graphic kuwakrata no pay ode enipa bienu mfoni abeto anom de odi kan no eye special prosecutor me ya me wo fase kisi Japan lawyer foni da ha ena efe nso ye maami ono ena se hwe manga na bato aso ono ena eta no ne den edigen mensa ono symphony da hanum so na ye chairperson edema the electoral commission na kwakata no echirima remove SP EC chair and 2 deputies to make the mujrim said 10 petitioners appeal to president etidipa makon edu ena wonom den krata akwakoma Ghana man penny oberema oboata John Dramani Mahama said the mekro no one more transfer when he say openi pa ono ne da eye office of the special prosecutor me wo fa se kisia Japan awo ye lawyer ni NF nsia mame ono ena da so ye hwe man Ghana abatwo so ye mame Jenny Mensa one mbode mbone said the no eyo monyo eye kon enti ekoso ade o man Ghana to me de hwe ono se so mo hwe to ne ma
One when you my Ghana court west and yenti and madimiam. Any pama kwitu. Eden Crata, Aquacoma, Ghana Mampany. John Dramani Mahamas almost renada. We dear bayed manimia. On prepare the many pamuni. On you are muddy. Said your shas up and pap and pambin on pam almost on cajon. No one cotton a fee, non penny power on cotton of his age, Madame Mudino. And yadia, I saw my gun and near really a bit baby no. One bit me to my gun, a question in my bahadrin ye pa. Quacati dear das one. A daily graphic quacatano. A den semi at the abba. The webby. You heard me say, eh, beer, said the Bobano. Me wa fa se kisi Japan lawyer ni NF so. Me na me maame Jane Mansa, electoral commission on the town. One share enche na Ghana mampani so tie nko ade a obetu onom se banche said ye ya wadi kan ahonho bi no be ho onom so aka ho naja wonu mani ani je wi ompeye o mani je bi wi ompeye na yento aso na yenko krata kuakata fufuru mani yenko pemu wo discover na discover kuakata no so den 7 paper na asema da ha na mo nya sem kuma wo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena afi nso opani pa no so ejina se yento no so aba Yankopɔ ya atoma opepon bo smede toso aduasa baako ewo emfempem yenu ene aduonu ensiamu no opere so be yo mampani wo manyimu nti ogina mu de ma MPPM yekuni den edem kwabona Japan na meka se na nsama bawo o kire ma shock move ne nyina ne say kwabona Japan's campaign manager quit crosses over to Bawumia ene ensem na yiro last minute ne de in fact said the man for bob planet ni say ne binum so bo hye dia den pam na nyina yenim say ne opanipa ne den de kwabena Japan emra wo hye ase say obepere tumi na eja ono so akogina say yento no so aba na say be ya MPP amayoku ni panipa obakotu franka ete ama wo nom wo mfempem bi ne de no nwotwa bato mu a obetime din kunim no akogina no ebeto odwa pio ne bepe onya kwanya nko ompene on qualify ne ade a koye nsempia amayoku na kache na yame ya atoma brewa yipuma kwa papai empenifu asa na ho a ogina ma wotu franka na obia nim say openipo no na edo oda ne nto abo ano ne campaign ye penipo ye ne maninya eda no senior man na eda kwasore ya okirima ton 10 time ejuma no de sisi de wabwa wuruma kopie mu ewo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akane o my Ghana o mampani ebede kira onokura yanzo ko presenkeja emfempem yene de no na abato mu nkaga my Ghana yemfa tumi nhye ne nsa no medi Ghana so mampani preko pena so Ghana fo anya de omone na anyenko benkruma wombo mbode ndi kukrumotiri power etwa ne bonga lasa wombo mbode ya pamo no a o mama na kwanya mana medi Ghana so na wochirima se de senior man ni campaign manager wakudi na chia ayensempi na am say kwabena Japan msensika sewa no akofom sisi de beto abande esa o mo expect more sa na be koso a tise o mato awie sie no sisi de be black jose konwa na ato no mebo a se ba ne sensu dia sa sikasem sikasem okokra okwadu ntemu a musika sem sadan ye ne de se ohun se obi across carpet amane ha because here be bia ade sika won de ho na mokra anyagro na otwim beto ja say enipa be de ba mountain so be fontain town se ne ye o my Ghana post sa hina GP o mbe kire mso AGP sia de wada ne benkum so AGP da ya wan sore ena sem we de Ghana fo nyina pusa na AGP de da ben wo yare ya AGP da wan sore ye papa Christian teto ye ho no ensempi na beto dwe kire mse enya no kura eya posifo won wase se be kobra na tumi ko gina be fontain tan so ko twere ye se o ma Ghana posifo sa hene wawu adan na mo de Ghana ni da be na mbeja wuto mabo ni pa wuto sa na nsenya champion man ba ye afi ba kokoro nya ndi yamusi wawu adan munya ye o na nya kura nti because the IGP is alive police break silence because they say Ghana police service so debi senior man egusu agina ne mudie ma onwuye egusu agina mu a wosomo man Ghana so mpa enti eno so won sensem no na ode abai na yento aso na o hwa ase mo chirim say washi shake up surgeon maths and social studies fellows spark a year concern enti mika said ye wasi nso hwe mo kwhwere na afie na nsen ya no agetawo wa mo chirima enkonta mathematics no hu Ghana mebu na kwhwere nso hwe no emu maako
aduonum ɔham gyikyem aduonum 50% ɛna wɔn mantumi ne nkunim ɛwɔ nkonta anim mekyerɛ mathematics na mo kyerɛ mu a wɔma fail wa pa say port ho anya you to mo kyerɛ mu sa fi de core subject no dodo na na yɛmɔ fra no kɔtwerɛ bi wasi nso hwɛ no senior high student for no kɔtwerɛ yɛ na anya yi mo kyerɛ nkugudi aba no ano ayɛ den pa mo ayɛ den pa yɛ nsɛm pii ha enya sɛm kuma kora nti sɛ dia fi do mo kyerɛ sɛ wasi ni dia amfa nkontaa no ne ɛde aka ka ho ne mass ne mass na yi free ho no ma science ne ada core subject ne ada ada dodo a mo kyerɛ mu anhyɛ da amfa nti dia ayɛ no mafro na kɔdi nkugu a ayɛ nsɛm pii na dia na ma nkola di nkugu yi ebetena se na DJ Hitman ana pe be den nkomo kwan be fa so amofra ne kwatwura nso hwe no omoto watete saa ne mass na amfai na yento aso ne yempie mu ewo the custodian kura kata na bon hom na ne say fearless fair and reliable fearless ono nsuro hwe de dwumadi a wodi nso de ehunu mu dem fair ye adwuma na afi nso reliable ebetumi de ho ato no so ode nsam nam na ochirema minority backs afenyo marking demands withdrawal of privileges committee referral minority backs afenyo marking demands withdrawal of privileges committee referral make say de na no na wotwetwa mu ena beto dwa se o man Ghana ye machi bedwam acha mehene right honorable Kingsford Sumana Aban Papen ede beto dwa se Oduminya for Alexander Efenyo Markin dom kuma ne pano dunyo no kranzo ko pemu wafutu a oye wono ma se bedwane din semi ko tuja ma se bedwamo chirim se dabia no na contempt ensem na okan ya no etia ma se bedwafo nhyehyɛ na omomra nti no onkonko pemu ewo privileges committee anim na omomode amfa ne to ne level na no ne dom kuma ne chirim se dabida omompene kran ma se bedwuma chama hene twesan we dia twesan hunu na doso dodo hunu na too much adan tumi kakra Ghana for the mami chese de mo pebia na mode ye o tata Alexander Funyo Markin ne mode mbontini hu ye wahi aje wo tan yonko a wo sere yonko o tan we bia na mu ye dodo a nisa do so tachirache do wo Muhammad ya eso ntakra eche no manisa no pa nti o kiremu a ya ma me apagye wadwa pa ma shebe dwuma cha me hena mu kirim say in fact on se sana no de o kan ra mo nyentum onyai kra free say o ma hu say Alexander Funyo Markin mo ne mu eso anu nti o motan no nanso enkusi aga o motata wono ma so atata ne hunu ane de o mu nsuro hwe enkusi hwe na santimantemu ensempia bana memo office doctor o say ya wadutwum aka ne ma shebe dwene de ma de ono kura pempre do ma shebe dwene mpo ma shebe dwene de ma de sha wono mo bosom twa no kura yenso aka ne oswafo no hwe man Ghana ehumesua somfo ni da no misi no kitane microphone na sedi ahye na funu mu ma na ode ne nsa baako na firim na nan ena ono ode oboa no na ode baako na hwefom wa microphone kitane wa sere saa na o hye na African we pa na o kirema Ashanti Surge Boost additional frag brother bite ntimika se de krata fa etaso amiensa doctor osaya odutwum mu timsa sentiment mu de dodo na gina tumu se ye kani papa ne hu ni fini keka wo bia se Ghana fo begina tum ne ye ton no beto de a enipo asafata ya ba kope doctor osaya odutwum former education minister no kra nso imprempren oye machibadwane de ma de hia wonom ewa bosomtwe omu chirim so no guto ne nipa efini kekawa bia ne ho sentiment tem de kugina ekire din obetuma gitumi ndi ama oman Ghana enti we de obesre MPP am yoku delegate fam menye tumi akoto aba no moto aba na mamodi ana moto aba ne fama doctor oseya etutwum ana ho nsem eno no katafeto so emiensa ewo daily guide ana mra ne se Ghana favorite newspaper na esro ho no de we tudwa say 51.27% fail wasi mat pass rate drop and someone de agitawo ti se de bili kan ka kire wada ko akra tani mu no katafeto sunsia daily guide na pay ebama ne say ye no mofra mo kwatwere wasi nso hwe nansen ya no oham giche maduonum ba ko akire poduonum nson omu nyina kwa ko di nkugu poto ewo nkonta mat nso hwe ne twirem o ma nya de ba ko kra de make say dia fi we mu no
enso anhwa ye mofa ne kwatwere ye ne kugu umadie ni ntina manne percentage aya na oman Ghana kwatwere enso hwe ye nya no ate aba fom kora nye de bommen enti aye nsempi katafeto sunsia wo daily guide ko akrata no na de nsemi de ba emontene esuna anafo no katafeto so miensa wa no ba mane say 2 police officers jailed 13 years over narcotics. 2 police officers jailed 13 years over narcotics. Into 13 years no mbecha ne sensen. Dijo mbecha ne sensen. Enso obi abenya ye friend sen. 6.5 on. Obi adam 6 years a. Na mode se no ano no enfiensa na bosume sensen 6. Se e chimpe pepe. Ebe 66 on. Yes double number 66. Into obi akwakodam mfia no nsia na masa so de bosume ensia ka ho ama no na yese watwa mfie nsia ne bosume nsia na se wachem wedi half nti wo mu yetu aposifo mienu wo mu kirem se nubone hu dwa no makodi ne ndu bone pa o ma fa hyehyehye o mu ho pa o mu di hu dwa no nya asem kuma o mu nubombo bobi wi o mu nom ne sare mu hinu tutu ni nubone na aposifo akwachi wo ma aposifo pa amukwa akodem emfie no du miensa oma yadwumadi aka ho na we de ebisi ya chew se Ghana mpa be chew police ni sentence na pa de aya na intense you ana senior mebo am ti bi ache pa intense you kure mtu we de ye se de maka na se mo be ye de a enye mo de abakeke na munko gya wo mo de a ko sentence de bitumi sentence no be ko na onem e betumi esi se Ghana na ye wo but we de ye wa be shemu se mbe ne santi se no kura mpa mo mundem na bikwa dobe fondo do na aka sense positive ni bi kura mu gina mankasa di wi kura be hwe omuka butum na ade akura yi mu a omu se ade positive ni bi enye omu nyina makoma akubi omu se gima mu dia no oba na wahye da dudu bone no da be hwe oka bi butu na me hwe no de atum wi na wahye da yi so machew se bone a wudie ni na waji usika wantu ya na eseja ode wakoro ma papre chiri sa ti ho nsem no a positive mi no muto kaka adwam no nubone o ma chom kodam finhia du mienso no ma yadwumaden ede aka ho Enquires ni mpiemu ewo de Ghanaian publisher kwa krata den sene wano pay den sema ko a ko ni kwa krata de Ghanaian publisher den nam ni bini hands off afenyo marking na odenia deputy minority leader Honorable Patricia Pieje nenum semni katafeta so miensa ewo de Ghanaian publisher bo amane say osre dom kese eno numunyamfo Aban Kings for Suma Nababen Speaker of Parliament said manum ya domba no homode no nyini nsa emfam free Alexander afenyo marking so na ni bi opeso ye na ye ne ya eya mo ye pa ede ehunhuna ne atata ye ni tumi kakra munya ye ehunhuna ne atata ye nko a na motata dom kuma ne sa na nso nyankopɔ o mafa nkwisi ega maame atoto akaka na adwen a onfa hwan ko ya fa ni sen omuso mo fa nko pimu we privileges committee omuso mo mpene kranti. Let me take it in English. Now, say hands off for your marking. Minority accuses speaker of backing plot against their leader into major party with the Kwambonison of person social Tiano Nanso Yankopo Mafontino. Nyina kra ho sensem na pay. Na Bawumia doesn't fake his charisma. Awuku eniemi ofase semia wuku ekwapem na otomashe bedwani akeka biam. Sim say Dr. Alhaji Mahmud Bawumia kane o Maikana ye man peni be de chere na o chere mi say in fact Obia said the ote no sa na ote on sesa on onye fake onye fake da hey papai said the Ghana na akoma so pa ni said the odwen Ghana ho no senka Ghana fo de tumi mana ka be hunu say yes oye bememu a me wa fa se me wuku no no o se Dr. Alhaji Mahmud Bawumia de nyamenum de kuri ni papai osafata oye obi okura ni mudie mu yenim de betumi de o manya ko de getai kura na nso de be hu se de transform Ghana e bibia dem kama economics so be bu adwuma ene Ghana sikasem nyina sesa ene is for ba mu de gi fancy ti papai sem pipi fo mbagina tum na Ghana fo agina tum a Ghana hyebre ene ye de kwan bibia mai ti hu sensem na samia wuku edi abai na anaforum no wo kire mi sei wo be hunu ma hyebedwene de ma de hia wanom ewa pandai me wafase Matthew Nyindam foni da ha na wchirima pandai verdict judge fails to release judgment katafa itaso emienu nie ochirima judge ono no watamale high court na nsi okotena watemu akonwa so be chirima
kwanda ma hye bedwane onumnyamfo Matthew nyindam akonwa na wote so no mu kyerem sɛ wamfa kwan pɛ so no nya yenti wansan fa na konwa nkosiwa na omompere bio nti omo nnafu aduasa na eno na enka ne kyerem sɛ papa opani na ono bɔ modern agage no wamfa mara kwan so asɛm ikoda dada saa hwani mu wanka ho asɛm da kɔpem sɛ papa ya di ma hye bedwane a afa ba kokora ya bɛya na nsenya aban asesane ade na tew ɔde bebum ɔbɛgye ne so afro mu nsɛm tamu kyerem sɛ judge no in fact kunya ofa so a verdict no ofeli yes want to mean release judgment ne menim dukure ne amfa kra nya de ye nti omene na nya atwen kra na asante hene otumfo ose tutu a otaso emienu mfo ni nensam da ha no musi ni mfo ni do mamfa baba de nensam da ha eno ye the informal ko wakata no informal ko wakata no eye nemla ne se nothing but the truth now kasawa no chirim sem otumfo questions against youth unemployment otumfo questions against youth unemployment kata fight so enan what informal ko akata ne ba mane say asante ne otumfo osetutu ebokoko edefa emebu na wonum enya adwuma nye wo man Ghana mu chirim say ha dwa atete o say better no memu na mebu ndodo na enya adwuma nenim say nipa enya adwuma ya abonsam bopa epa adwuma de hye ne nsa enti ebesere pam sempanifo modern na wonum ani nko oman Ghana ho yi papa patitu ne mebu no modern am bi adwuma na mebu nya binye na nya sa be ha dwen dache be ha oman Ghana dache enti we yensema hodo a otumfo osetutu a otoso emienu asante hene no nsema ode ba ya ko akrate de daso de informer ede aba anopai na sensem de bigos wa ekosam na atachia eno de nsema betudwa yo watu eye party delegate for ni nyina afo I say no hot head must lead MPP no hot head must lead MPP nti we dey otumi se we dey a stray bullet pan watu ne sa no a stray bullet pan watu na we dey baby watu afa no ono ni baby watu ne nsem fa ne nim se nche bia obi receive ehon response pe yes we dey a stray bullet na watu na ye den a on beto ne back ama no atachia e kire mu a MPP ameyoku no baby mo sese no mo to aba mo bia sebe mo nkoto aba ma nipa otietem kasa bum jeso bie na no a oni jese oni balia bia so kasa bum di ne kokoso de open no keka de na manyoku kama se pam ko po bia be dia manyoku ni ma na nipa bia o kana boso nsem bum sa keke obia no de fira ni mu bia no oka mudu we kwa jizo anko dia manyoku ni ma nkugo poto na ba enti we de osre sebe mu mpa nipa na ho dwo ne nu mu nsem na hote enye obia se Dr. Alhaji Mahmud Bawumi apeno no ta na chiri ti we de osre nipa o kasa bum ni jesu di ne boso keke kana adwen basa de na si party ne ye na e gangster card for party ana debi MPP nya gangster card party e party ani munyamfo party a ti we de osre mo ada atachia advises the party delegate nto aba ni ye mumfichiri manam hwe ni ye pa mumfichiri mani ase hwe ni ye na obi amfa chenchira nda na masokwa be hadwen e de ma menyoku no na Edwatch demands withdrawal of pornographic state-issued tablets. Katafeta so miensa enai ever the informer Obama no Edwatch demands withdrawal of pornographic state-issued tablets. Edio nansena me wa fa se ono yo oswafo hwe mangana ehumesua so oniminyamfo ne ho dwopa halu na idris de betu gye kirem se omangana sika aban tete ne kakra ankra efi abusuma ketuem ne mo nsa ntontonton ne ma okwan gye mo ntoboa saa gye se sika ne frem nsem no ene wapa no kakra de akoto tablet se mo frem mo ko senior high school no monye na ja mo mfa nsua de na madwene mu na ho kama na o ma bia da ache ne mpuntu no ejina humesua so na humesua so ne bie kwan e de manipa yie die nti mo mfa nsua de na no akoko hwe mu ai se mofra no emfa de nsua de oni mom no eye pornographic
oba ne nyonko oba ne bema eda sebe mo boeteja mo nhwehwe na eja bibia ekwa kama ye de kamera esi wo so mo etonton be fontentan so eja otoa na ye pani ne bia wawade wani nkenti wo pese okwohwe ne mo ye kosika kan ye wakobo wani akwa homa sana mo friend hu say hold the point no see ever since omutumi visit site no omo mfa tablet ne nya hwe bi o mo mfa nya hwe mo ko na mo say sa baby ede hwe na mpanifo kam be dadai sana site ha na hold sa na mo kire se yemfa wi mfansu ade ba ade no hwe opa kwala chirim say pono ni sade yete no eni da hopa nti omanya site bi a hoti kama omakoguo nti mo mfa de mfa nya hwe na nsem na abade chirim a mekeze de edu wajefo chirim say manim ya sa tablet ne de omjeje mfiri mo friend sem kura na ja mom ko mbe ya nka mom yusu keypad kura because nkola na mo ye phone pa say oban disika to tablet amamwa na mom de hwepo no sese ho omanya de kura omanya de ba kura nti modwa na oni mi say John Kapi na ye head of public affairs etima wayek eye asweye no na wo chire mam wayek cancels over 6,000 wasi results for exams more practice. Wayek cancels over 6,000 wasi results for exam more practice. Timika say dear ajitao omu chirima ya mofara mokwatwere wasi nsonhwe nansenya no mofara bebro impim sia 6,000 na omatwa ompepes nim omatwa om nsonhwe nim omono debi no ajam sa akoye receipt nya dia obetumi nya qualify oma cancel ni nyina chese pro ne kan na nsonhwe twere mu wiamu nya sem kuma kura hu sensem no aba mountain so ntia hu nsem no so aba pa no pray no the informa kura kata no e de abam na yento aso ne munwura mu e the daily statesman kura kata de nsem no sirem sem stop prosecuting afenyo marking where minority demands withdrawal of a petition against leader from privileges committee. Said that Kurakata na kaya na no ya mami apeje deputy minority leader chirem sen manimia mashiba juma chame hana mutu a wutu no ne nya adwen kra wonya kra afenyo mark no tata no too much ede na aje free no ede ba dia tata na dos ndodo ti wonya na chididi na wabre no ehonsem no na MP support Bantama Palace renovation timika se de mashibe dwani ojema dima Bantama akobbo adwumaden akobbo ase ne omahimfi no omunsesi nipa wa san check me wafa asasen so bo ache no Bantama nyame mashibe dwani no Bantama kwesi bo ache ana anya sa se Bantama de yi kofi bizi Bantama kwesi bo ache na kire de nanim adenti tina bo apreku anya homa no susumbiri meka se de Bantama MP mofa se oniminyamfo asenso boache former Rose Minister na wakwa bo apa ma Bantama himfe omu siesie pa wakọ sancheka sikani mu odu pa so mfanya renovation siesie na honya kama because on the opade efenti no enya simkuma kram sanso otumfo ya Jesus Mahama to tackle rising unemployment enti asante hene otumfo osetutuam otoso emienu krata feteso miensa ewo the daily statement kuwakata no ebo amane so srega na mampani twa ne dra bani Mahama sen wani miya dombo no homoden se onimso ba ye nkyere nanso sabi mpanifo se abonde agakwa enya ne kwanti osre kana mebunu pii omunya adwumanye wo be hye bo se de tie wo ba pe 24 hour economy be ye adwuma o mampani boa ne mebunu pii nya adwumanye ne mwa na ho kyere na aka Ghana mebunu no eso nte ifuze nanse mebunu pii kura ntumi nwade o sikasam ma modikan wande mokokra modikan ma praprechiri yenso ye wachire nso de ni kotu awisia na ehwe mo a ho nsem no na yentu fan kopie mo the new publisher den sam nam na wo kire mama part fingers speaker deputy minority leader ye mame onimnyamfo Patrick eye Patricia de be ya ne Patrick no Patricia apejei echirema parliamentary dictatorship ochirema ne machibedwam speaker nya tumia dom kese ne kodo so ndije se obi nkan bi kan kan bi nkwa na ekoso
woyɛ sɛ wakasa no ya papa mpam ayɛ sɛ ɔsebɔ no ɔtwe agyanka meeting ni bia mmɔdoma nyina na ɔkyerɛ mmɔdoma nyina akɔ meeting na ase na kyerɛ sɛ neɛ kotwa mansa ɛna agya ayi adowo sɛ ɔtwe kɔtena ne nkyɛn wɔ meeting na ase na asɛm bi ha adwenti no ɔpagya ne sɛ sɛ wakasa no watie ne dua sɛ sɛ wanya mapa wusum bi a mɛkyewa wio na waka ne kasa bɔ de ahyɛ ne yim ɔkyerɛ ma nnɛ saa rough tactics ne elimination ne dictatorship no bi na ɛkɔ so ma hyɛ badwama kyerɛ sɛ dɛm kuma no nya ma wɔn nsa so ane atea kwano tum mo dodo yɛ sɛn mo dodo yɛ sɛn sia mo yɛ 87 bi yiba akokora firim zia kora mana ka 86 mo kama no tum pam ba bi ntena yema me adwa pam kyerɛ mi sɛ atata ne ho ne ya dɔso ntino mo hwɛ ni yie mo hwɛ ni yie pam na asɛ no kyerɛ mi sɛ wasi call subject result where's in 4 years wasi call subject result waste in 4 years eto mo kyerɛ mi sɛ me kese de inso hɛ o manya twira no mfie bɛyɛ 90 muni afi we de no tesenkugu aba no potokra o omunyo ehun nsɛm na be call subject ne de kola na nsumi amma mo homɔden afi de nkora no do na ntumi nya kwanya nkosia pon ne bi fi sɛ de o ma kotiti nkugu asra mo na anoden na IGP Hono is not dead. IGP Hono is not dead. Nti we yen nsɛm a Ghana Police Service de aba no kyerem sɛ IGP police sign ɔte ase dada anya de agwaguo ya crown na light wave shutdown leaves hospitals frustrated nti oniminyam for kobra minta aka no ɔsoafo no hwɛ manga na pomodi so na mekazo mu kyerem sɛ light wave mpanifo adwumadi awdo mu de ɔmoboa ma data ɛkɔ so de ma ya sabia hodo mu kyerem sɛ ma shut down ti sɛ mekazo ya sabia pi na ma is so frustrated mu de mu ho kora nsɛm pi na enu so eba Minister for Health Jaboso MP idin do nyam for kobra minta aka no foni da na ho nsɛm so na wɔdam etia bayina yɛn to so ne yɛn kuanim ne yɛn pem wo supreme ko akrata no ne wo so pa supreme ampa ɔde aba na ochirema Judith Bay grabs energy personality of the year female award because the onipa we si wa pempa bon ho modern pa hono de nsensem mu de eno ne Judith Bay abon ho modern pa eno ne ye energy personality of the year female award no je ye female award no waje no modern ba so ani nti waje pa ho nsensem no eno no ti waje ensem ba kunso abaha nya sem kuma na machebe joni de betu je chirim say set up or we will shout you up. Set up or we will shout you up. MP wants that the Lumba's family enti katafeto so enan na machebe joni ba konfoni da no chirima make say de obesere jam papa that the Lumba busuan so mamode ntoto ne mayi ene bi ye koso maka so mo para mo bo asanhwe ni ya omubefu pa kwan mo fa so de papa eye ni fa so a motwetwetwene sesebe bo ami motwetwetwene saa asa bo nam no we de fa no we de afa no mo kyerem so mo bo nwo so kra nti won besere pa sen mo ni nyada yem papa onimnyam for charge ko dofu so abobra pa ne sente o mo sere o mo mmanya tutu ne mayi kama na mo prepare kyerema no sente saa na saa na mo be ko ne de a o be match o mo boot for boot na kyerema hwa de o mapi ho se papa wu nyame ayadom abo ne bra nyame atonsa afre ne sai eja na yie baswa na we di fa na we di afa benhunu di afa ni fa no di afa benkum di nyame num dukuri ni o mo kyerema ya de a enum guase de mo man ende yem papa ne busu enti o mo mpe enum nya either they sit up or we will shout you up. MP kokobo di ama yem papa busua nhwe ni yi de mo yerma hwe ni ya maso be ode be yem no be ha dwen te ho sensem no na yankuyanim ni mfuro no ma yankuyanim the source ko aka tande aba no chirim say stop prosecuting afanya marking minority sram speaker yaka ho nsam da dantini yen say dan kunkumbio dem kuma no mbuafu say afanya marking speaker tata ntu nyaay no ho nsam na ya boss wa hosan dia be na wayek councils wasi subject results of 6,295 candidates ya mofana makoma kompimsia ahami no ene adiokronum omonso hwe no tontente motwetwe ni nyinam som ko omko bon so hwe mu kro no
krono won so hwem nti o matwetwam enti mo ambo modin am makotwere so hwe no oba ka ho aboka agu kwa maboka agu o legislation ahodo amoye ni nyina no sika na hye ho sensem no sika na hye se edwure be sika na hye na Yehono alive and at post police high command hrema doctor ye papa Christian Toto Yehono kratafeta so emienu ewo the cells hremi so da so yatia so won kwama ogusu ekita ne mudie ma obo adwuma se o man Ghana post sahene enti nsema hodo ye beto dwa no nyansa na nokuru bia ne munyai na Mahama celebrates 67th birthday with patient. Mahama celebrates 67th birthday with patient. Ghana man penny very more boata John Dramani Mahama. Na wo da toso eduasian song. Wani ni fie bo mani be wure mu aya sabia hodo ne ayarefo ne kudi ya. Ye ni kasem ye pa Ghana man penny fo ni down ne ayarefo no. Eno ne hokafo Lodina Mahama prepare chira wo efe pam Ghana man penny won kwaso mo pia fo pia o. Waya de nyame chira saa ne yepe no kakra be shobutuma mobro wafo nso enu mra nyam kakra Ghana man pani ayade wantena da mu eni na woda no enkodware sumimpu na mum okwa sabia ene sabia yarefo a omode dada ya sabia ne kudi ya eni kapa we kura hwe nipa no yare obi o yare bi kura ho beto no because we hu man pani one on one on di ne be de yepa Ghana man pani ami shita opi na the daily searchlight watune torch ne ko odin sempi na nama police command jailed for transporting weed with police. Hey, police commander pao eno odi wi etukwan okwa akoton ajesika agu ne botom police ne ba ko ka ho no so bo no ho ban na o machi wa mu nyina mana kwagetayi o on ko dem 13 years obia benya 6 years 6 months o mache nsempi na aba Onsem na aba no. Na Wesley Girls Saga Christians Education Minister on Coalition Course. Tubeka se do aswafo no hwe magana huma sua so no nyamfo helu na Idrisu. Ochema basa hodo e koso a Wesley Girls School ho no no. Enye kra. Enye. Christopher eni nanam kramufo de ye nyina ye nipa baako som ye gitum se Allah ene nyankopon na ye kan se Allah gi ni nyankopon eno ase ye kan se God ade ya ye nyina ye nim se de tia ena ye nuanam muslimin fo gidi se o mo nyi Jesus Christ ni no mo bi o mo gini di ye Muhammad ona yes mafo prophet Muhammad no mo gini di ena Christopher so yenso so yeje ayi bosu Jesus Christ ni die ni ade a na we no difference be na wo mu ani so any senti no ena schools and some so na Wesley Girls for na we ye nkramoni na bo modern address se Kristo ni ade na ekasen ekasen ede ba dia ekasen hun sensema keke bi wa ha hun sema ba the news center ede nsam nam news center dia ba no see wasi followers search 220,000 Miss University cutoff grade in 4 core subjects. Interview the mutem say ya mafere mu mako be 220,000. Hey, university mu tumi nkobi mu tumi nko because some here buy results na buy na nyakura enya de education upon the mafere na mo body akotwe nso hwe nansen we sin so hwe ndi anyewu Google poto na bay ISMP na 146,137 was subject result rate or cancelled. Entinso am ko twena fo mutirem se mu mako apem ahanane edusia etiripo aha ene edusanson 146,137 was subject results rehead or cancer we no de on prefer o mesa to bi so se twetwem sa o ma mo bra bia mko twetwere nsem unu ene kro no so hwemu kro no
Omabo krono saa de akura nso mfemti. Omotwetwa ni nyina mu. Ntumi nko school biom. Yo, mo ya pa de mamofre na. Akane oh my Ghana yam first lady. Ya mame Nana Kunadu Ajeman Rollins. A state funeral draws global and local dignitaries. Tamuchi say mame na ye na twadwa no fiade twami. Oh. We are seeing na di Ghana omobofo ba kopa o man nyina we are seeing na di na yawo no a na yi no. E kama pa ye kra be hwe we are seeing na beta Ghana chi a. Oh. Ne emo de sa no man na makura katai. E de hon sensem e de aba. O de hon sensem e de aba. Eno ye nsema hodo am. The News Center at the Bayer na yantoaso na the National Voice. The National Voice. At the Abasa Bawumia is MPP's best hope for 2026 and beyond. Nana asare bafo wani musemni. Bawumia de ono ne MPP amenyo kuna ni daso motutia na pe mawie. Mudia ho ahum. Motutia na mawie o. Tumhwe ni ye. Anu ya nsema senior man Nana asare bafo edebetu dwa yento aso ne yanko the Ghanaian Times kuwakata no edibia ba no kirema Asante Hini resumes Boko conflict mediation at Mensha Paris today for lasting peace. Let me take that once again. Asante Hini resumes Boko conflict mediation at Mensha Paris today for lasting peace. Page 13. Katafeto so dumienu page 12 moma dumienu the Ghanaian Times na ba mane no Asante na hyase ne ye nianom etifiri mantemu Boko ani mpotem ahemfo no esi nkunyo no ankaza na kase Mensha Palace didi nkoma do mefo so mbebo na sa metemu ase ete akoso etifiri mantemu ni papi wu no eso betumi ate anase bejai kra na omen ekunkum ekoso na to betumi atwa wo men na dedu ba bi ha adwen pa Hunsem enono. Na graphic sports edi abanam so overhaul Black Star squad. Nya hotel recruiters Otuado. Hey. Na nya hotel recruiters mi say Otuado do best run pa. Ya Black Star squad we die. Seno na ode ko World Cup ne adwuma wo mu. Ati say sabi. You too much. Into Australia Mojuma pa na say ya de kwa their first one na group stage na pa. Ye befie dimidika pa ade a ebenya pay appearance fee na ebenya bi. Dia ka ne de yenya kapre kure fi say. Boy ye born ye team squad we ndia. Adwuma wo mpa so hwe ni yi odi bi wure mu ne ade ntisa ade a wake up on there ye kwa just ye participate keke ye kwa hwe bi ne ya be bi. Nya de ye ko bobere bia. Na obehu bomofo omo top striker obono humadi nyipa 27 Ghana for ye number 1 striker no nanso go ndi on tanhye bobono humadi pa Man City trigger Semenyons 65 million euros release clause. Page 7 ewo graphic sport ba manese make say there said the no Man City omani abere pa sa Ghana ni abantie 27 Usina academy bomb of the almost second amupu. He release cross on Umbetia. Ma prepare say. Sikanti. Oh, edu baby na episode din sem huna peskagu or never din sem hunu ni skanti min din sem hunu bida. And ni release cross 65 a year friends and euros in the umbetumetria. Umbetumetria kura 65 million euros in a day. Umbetumetria prepare credit via county with ye. Ghana ni abran TSM. Yami ya dom na mbefa na nka mepepa because Man City dey a big crowd in fact okaka me wo faase ba kun a ono so mo maga no babo ama beje mi edion doku onkaka no ho ho a no koda isi doku mpo do babi onye yi ntin dam se de be ya na yi nsensem no the Ghanaian point Asante to Mahama take keen interest in rising unemployment. Ti osigana man penihwe ni yi na mebu no munya adwuma ye ne yade hu pa to onye bibi fanfa ho. Sansana President Mahama marks 67th birthday visiting Children's World. Ghana man peni bomodin akombia me ahodo a ewo magana ya sabia abatan kwa awo so na de akoye o madoye na woda no wantene fie nkodware swimming pool se de me kan ya na akoye adoye eye pa
Ho sensem no. Na ko bra kura kata ne nsem ne dɔso. Ya kase bedi eche ye nso so. Enti yem fancy ne dwumani awodo aka no. Entra to aso ofia no me se dɔso pa. Yem fancy. Right. Because I'm not paying me that Seseko Wakratano, Boswan, what the abretti for what you deal 106.9 FM. Quick commercial break 42 minutes after 7 a.m. here. How you deal? Anidaso Obia. Train. You ever see ya? Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy 13 a modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, dear, Dime Papa, in the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was soon dia. Ya bia punama. Afe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuye wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ghana Fwe, Yatia Semdene, Abibek Enterprise, and then Yamba Papabo, Seban and Tadia, and Pabua and the Baxadia, Ninaya, Abibek Enterprise. You want Manta, dear, ladies top, and Mema and then margins. You want back, Papa, bed sheet, pillowcases, and Quadanta, dear Bia, Upeninano, a Abibek Enterprise, and Quadan and Penny 4 underwear, school bags, ladies' skirts, and Mema shirts, and then the t shirts, Nina, a Abibek Enterprise, and Mema cargo shorts, and Mema hoodie, and Penny 4 hoodie, and the sports t-shirts, Nina, aye, Abibek Enterprise. Abibek Enterprise, and the bail about ne wonder from for 4. One super betubi, Najisika Gubotum. Yes, at the part and the torn home. Nina, Abibek Enterprise. Abibek Enterprise, Domi Total Filling Station, and Chewa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok, aye, Abibek.bill. On Snapchat, aye, Abibek_Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775. 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Luck is everywhere for everyone. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no. The luckiest season 3 aba. We ya akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubeje sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho. Ni edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to tickets ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe. Fa mobile money tiaka. Enu ano no wabeka agudie no ho. Kwan fufura obetimi afaso. Ede wo ho ahye agudie mu. Enu se obebo thelukkiestafrica.com. Ewo internet no so. Se bia mia community ticket no so. Na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma. Obetimi ato ticket no ama wo dofo bi. Ana obaba open asem. Se wo Ghana fa baba money tia. Se wo ni Ghana na wo amanonia. Ene fa bank card tia. Tickets ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe.
Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. But star 712 hash. And now say call the luckiestafrica.com. Yen kambom na yen lucky. Na lako baby. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest dwumadie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial star 712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial star 712 hash, luckiestlottery.com. Star 712 Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. It's DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Sakoma Nengona ba Zazo Kakwe mi jono Mbonjono Kakwe boni mi famo mi na jimi high Mbonjono Ulega jimi na jila lanta No hani mi kwa mi kabobala No hani mi jo ni mi dota masambo Jono anye mi DLFM 106.9. Neke Woo Zato DLFM 106.9. Kakwe mi no kono Shin kono jono Kakwe boni mi chwala mi dami Ayo no jono Ulega jimi shika ne jushika Lo mi shika ne jushika Kakwe boni mi chwala mi dami Ayo no jono Ule no ni hewani china ba shisikli Ne akwe jai Adu shikle tenawa No akachwa mwe Ule no ni hewani china ba shisikli Ne akwe jai Adu shikle tenawa No hane kachwa mwe Kaba mi jono, kaba kwa mi jono, kaba kwa mi jono, kaba kwa mi jono, kaba mi jono. Tere 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 tere. Agama, oh you get your own. Why you want cost me, boss me, force me to take what you boy you want? Make somebody talk to Ramo. DLFM 106.9. Agama, oh you get your own. Why you want cost me, boss me, force me to take what you boy you want? Hey, life gets so many roots. Juice one way could give you fruit. Brother, we have suffered oh.
kakwe mi jono. Kakwe boni mi chala mi da mi aye. Ulega jimi mama ne mogo mama ni. Low as paterness amana. Kakwe mi jono. Bon jono. Ule no ni hewa ni china ba shisikli. Ne akbe jai. Adu shiklete na wa. No I can't wrong me. Ule no ni hewa ni china ba shisikli. Ne akbe jai. Adu shiklete na wa. No I can't wrong me. Go, shoe better. I love it, let me shoe like that. Go, shoe better. I love it, let me shoe like that. Solo nachi, solo le buenachi. Solo mo femo suke bang. Otwe bolo. Kakwe mi jono. Oh jono. Kakwe mi jono. 106.9. Kakwe mi jono. And it's a beautiful song coming from my mind to Banana to Brew. Live on Facebook, live on YouTube. Anidaso Wɔhɔ Obia. I think I got you on it up. Send your penny my bush from the day, Dikai. It's the first day of the month of December 2025. And this is a month of completion, celebration, and testimonies. So let's walk into it with hope. And walk into it with confidence. I've had the luckiest Akradia make for the amount. Dial star 712 hash. Star 712 hash. And I've had the luckiest Akradia. Also to be enough for BB and Queen from out. What dial star 712 hash. I also what the agreed options 3 me no. Your option 1 for your option 2. Option 1 kasa now to option 2 be a to the amount for the luckiest Akradia. It's time to get lucky. Any agreed. Now, when my someday one grand is a ticket back, to me, winning 500 times the amount of money you stake. Yes, and I feel whole community knows so. But me 10 times the amount of money you stake. And the luckiest Akradia. And you also the agreeable. Now, baby, be uncle you from the luckiest Akradia. Your golden chance, let's get lucky. Let's up on. Let's answer lucky, dear baby. Mami Musa, so what to me and the Museo. And so, dear papa, Lumba and supernatural mineral water. And so, you come out, you made a beer with your point to be out on Bomadia Sound, so Bema won't suck a beer. Lumba and supernatural mineral water. It's pure every form. What do I need to try? So, man, and Patema, Madame Banya Mitchell Hall, a sole distributor. Our band, Lumba Sports, appear to slay in the song. And from Madame Banya Mitchell 055 349 Madame Banya Mitchell, Benya be one matter. Mama Vic was fan call sport. But when you're not so washing bed on. Mama Vic was 050 680 783. Black Kwame with our command circle station. Our band don't show bad. For Black Kwame, I want to do one be what 0244 04 973. It could see what the winner. One Central University in the boy in Pepe was 0246 601 004. Lumba supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip. Beautiful Plaza Hotel, I make for the my way. Now experience the ultimate in comfort and luxury. I would do for Plaza Hotel at the latest hotel about town. You go for the attention and a for Butanson. I would have said yes, I didn't for her. Looking for that comfortable and luxurious rooms, no? I do for Plaza Hotel. Conference room for all your conferences, swimming pool, salon, restaurant. There's a thing in everyone your for Plaza Hotel. And also from for now your reservation.
05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I'll be back Enterprise and for the week. I'll be back Enterprise. When you want to me at Tom Quadanta, the other. Our band, dear, what to me at all. One cast out, dear, what to me at all. Want to have furniture, I'll be back Enterprise. Now we've got a wide range of clothing and accessories. A band in Tadia Papa. Millionaire, I'll be back Enterprise. I'll be back Enterprise. Enter the Papa just you know. Ladies' dresses. A man one skirt, one top, one jeans. A man Tadia, one jeans, one skirt. One just say. A man Tadia, Nina. Anyway, I'll be back Enterprise. Yeah, well, bad shit, your pillowcases. And Quadampa Boy, I'll be back Enterprise. We're not sure why. The Domi Total Filling Station, the boy running Pepe. That was 053-812-9775. Yeah, friend, I'll be back Enterprise. On social media, yeah, I'll be back Enterprise. And to Furniture Hub. Maybe I want to pursue your business. Or pursue with your force bill, be now tall. I also just go to man. I'll be back Sabra. I'm a mobile to the door. That's what I found power. Quality you can trust. Yeah, friend, I'll be back Enterprise. 2 more minutes to hit top of the hour 8. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I give us speak up so some control. We are Bema was so to me now so papa. Bema now so. I was so just a web Bema. Bema was so to me dear grow. Bema dear grow that down. What them one aqua baby on the man. And you here give us speak up so papa. Wow. Premature ejaculation, sexual weakness. I don't need to give us speak up sauce. Yeah, they give us cold capsules about. This is here, I am Timmy Howard. And you give us cold capsules. Give us about me shop so we drama shop. Give us about me shop. I don't know support your immune system now. I could tell malaria, typhoid. I'll have to join this. But one my dear, you need more than a sabe woman piercing check. I lose appetite. But you did it. I was on to me TBD. Give us about me shop. 0543-222-470. Don't you give us pick up sauce. Give us cool capsules. Give us about me shop. 0543-222-470. Papa. 8 a.m. is the time. Kakwe boni mi chala mi da mi ae. Ulega jimi mama ne mogo mama ni. Lo aspartenes amana. Kakwe mi jono. Bon jono. Ule no ni hewa ni china ba shisikli. Ne akpe jai. Adu shiklete na wa. No I can't try me. Ule no ni hewa ni china ba shisikli. Ne akpe jai. Adu shiklete na wa. No I can't try me. Go, shoe better. I got it in me shoe like that. Go, shoe better. I got it in me shoe like that. Solo solo le buenachi. Solo mo femo su que bang. Otro es bolo. Capue mi jono. Oh jono. Capue mi no jono. Oh no jono.
Wajimatum na kumem. Mama mishima ya bidede. Love me. Samini ode udawa na mi wene nua mamwa odokala mi hono ene mama re titre ene amada bada bai ene kumi oi be kumi oi Anidaso Wɔhɔ yes I go gromati umma ponti ode wa bana be ye fa e don so nyamisa no be ya maye o eja ne fo be ya meda Nadia me konta ma dono senania kontiwa ebe sansu de ebe amio ah oh obinche odokala oh ah oh missy obinche odokala oh ode ukala to say me Anidaso Wɔhɔ Color. Our music coming from the late Georgia Ampem.com and Ampem.com. What do color? It is now, what did you man? I won't know who the world. I said, what did you man was massive bronya nebe? When the senior mamma be the no cock for person tone. Was so bon the world. Now, the real Fanny in our tone can. So was Messi and I saw Bentin Wayne what all. And to doing business without advertising. It's like winking at a girl in the dark. Won't go on him the way yet. As I was so candy. Nadia Sindria said, will be a hook. I was a canyon to Michelle enough will be at one camp.
I didn't bring your baby. The would told me about Hunduro. I would DLFM 106.9. As I said, how you will be at home camp. DLFM. They were not gone. We are the Wisconsin International University in a bunch of Pepe. 24 bedrooms. I'm one in that from. Brother, you are so. Say who. And to the old town, media be a wood year. But I'm not penny for your mom who don't room from out. With DLFM 106.9. Because with DLFM, you sell out. And Shabab could you maybe at Nassib. Yeah, then come on by Shisha. So also join you live on Facebook. Uban was your link, you know. I'm a full bin so to me. I should be an pay with DL 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. 9 minutes after 8 a.m. here. And I wa penima bosom na day dikan. Won fimpim yenu ene adunum. Today being the first day of the month of December 2025. Now we are singing na a World AIDS Day. Just send nice the messenger to warn you about this HIV. This, my friend. Stand firm or you got a fever. You can maintain one lover. It's not on, it's not in. You can wait until marriage. Love life. Stop it. Boocha, tick tack, my bedroom. You're the one catch me, so what's a rubber? Oh, one time. Yata, you go doctor, no ain't time. We rip him, me number myself. And yeah, but you have it now with them in time. Me no one come and say, oh, mess up you. No, me didn't hold them tick tack, a yapa. I'm out for much of you. You're in a boa, off a war. Nitty, Pino, Pom, much of my anything. Now, Mr. Martin, him. Me mademo magawo mawaga dolala ya halaga maba ace na manyago akukuga anya Chicago yenya dam dego na majiba ya kodo ya la lamadeka adona zanu yo ya naba condom la na sila do ya hunu na ko inchi fafa na na fadu kona no jiyim kaba cho kaba kaba mata da ku muke zamu muku gargadi da wannan mugun ciwo HIV ke kacewa da baba da mamma wallahi kun ji ko wannan ciwon HIV wallahi ba shi da kyau 106.9 and up here that's what Mobia and the award is the Inshaba Kwadwo Samibi atna se me hwe na fe me ma Kwadwo akwaba na yendin komo join you live on Facebook e wo DL 106.9 na fe wo so join here wo do comment what tene I don't want to drink na add to your page no so wo DL 106.9 Kwadwo abre weekend but still he needs to be here for God and country. Kwadwo imagine yeah, me just so black over. Bibi aboko there. Me ado bibi aboko. Ye da Nyankopon say. Kwadwo anay World AIDS Day. Yeah. Eda ye de asi ho. We asi afana nyina say AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ye de ka ho asem na anapai ma me nkwa o ma ne so na femi ndi nkomo. Me ne Dr. Teviu Emmanuel, aye programs manager, AIDS control program. Ye ne doctor ndi nkomo. Doctor, good morning. Hello doctor, good morning. Debbie. Doctor, good morning. Hello, good morning. Doctor, Nano Pe, what problem to say? Nyamia Domene Mompaibo. Yede Nyankopon say. Well, doctor, and now your World AIDS Day. We are saying na da ye de si ho say ye de ka HIV AIDS, acquired immune deficiency syndrome ye di hu nkomo. Na wakwa programs manager, National AIDS Control Program. HIV AIDS in Ghana. Story net to say. Yo, Madam Wasi, and I'm Miss HR so. Yes, I am part and a well AIDS Day.
and they da ye dia to ho say ye be carry nyina ye be carry ho edifa HIV/AIDS yare no ho na ohwa ewiase nyina no team no global team for HIV/AIDS World AIDS Day no overcoming disruption transforming the AIDS response and I will share a national team so you see Africa unites against AIDS. Africa unites against AIDS. Na AIDS yare no osha wɔhɔ for some time and yɛ nyina yɛbɛ kai sɛ ba foforo no na yɛ body wuro ɛwɔ bebia ɛwɔ HIV yare no so but ohwɛ ene a yɛ kase ohwɛ statistics a yɛwɔ edifa HIV/AIDS yare no ɛwɔ Ghana 334,721 people and are living with HIV/AIDS in Ghana per 2024 estimates na no. Now ocean new infections are 15,290 and HIV related deaths so 12,614 now ocean statistics when you na kano ocean the nipa more affected young people no young people share people between the ages of 15 and 25 years on and mostly affected and again no it was no man also more affected than men no anti o share yare no bi but the penny say who say new infections no that's so high 15,290 no and deaths no so high anti o share yes say nyina ye be kai ho na ya bibi edi fa ho so that the infections no be back form and deaths no so be back form and be ma yetimi eliminate AIDS na ye pese ye eliminated by 2030 no per UN AIDS target no global targets na ye nyina working towards no right into in a nutshell no these are the statistics for HIV/AIDS in Ghana. Right. So, Doctor, per statistics are what you may and nano pay no National AIDS Control Program. Jumadi be na mudi na fe HIV/AIDS yadia per numbers how can see na ekosro no ya can na fe so betumi ate. One, first of all, no, we are engaging all the stakeholders. So that so we need to create awareness. Here say the awareness messages no be bad knowledge. Na ya many people about HIV no Anidaso Wɔhɔ and the transmission said they transmit HIV no especially for young people no. What say most of the young people no or more time na ye body rule about HIV no either now munyan or ye war man I say no musa. We need to come back with our messaging and to any media houses to say more any other stakeholders no that is one thing we are trying to do. Secondly no so stigma and discrimination so ye be a higher pa and we are working together with other stakeholders so say ye betima and also abba form so that people will feel free to go and check themselves and if they check themselves then ye betimi ahu status na ye de omo ye hu kwan ya be fa so say oh yare ne bia ye betimi de what to edro so edro wo ha ye de ma obia that is one and we are doing other things to say self test ye wo self test kits wo honom ye de ma manfo say o betimi a check your mo ho in the comfort of their rooms and then no more so who say yare no ho no ma frey na we can link them to care these are some of the things we are doing but one biggest thing I say create awareness public awareness about HIV. Right. Doctor, statistics are the my say is na ekoso na ekwa be na fa so a spread in 10 times ano. What we say HIV yare no de transmission no ye free bibi heterosexual means to say obane obema that is the main number one mode of transmission
Nti Osha statistics won't say youth na are more affected now. Just say that means that they are engaged in unprotected sexual relationship. Risky sexual behavior is there. It's very rampant. They don't know. That is where we need to promote messages so that you may empower youth mano memano be able who say mean to me abstainia and I say mean to me you're faithful. At least we have condoms available which can protect you apart from HIV/AIDS. Other sexually transmitted infections protect you from pregnancy. So we need to promote and also ama or who said there are options available say use so that people can have another thing. I say improve on condom distribution. Our school, universities, and then also advantage places are youth access to condoms so that you see. Once a stigma and discrimination, or be pharmacy shops or person talk condom no ferry, but nipa no so on here condom for protection, but because of usage of condom a form it's one of the contributing factors. I won't say. Infections so. Right. Dr. Mami Musau, one status as at now I didn't come away. Will be one of my what person checking the status. Sanipano, one ya day. Almost all our major hospitals in Ghana, we have ART services or now person check who status on Bayamao. Any district hospital and as even some of the health centers any chiefs compounds now there was services on betting check here now and also Obia so I'll leave my number Obia so Obia episode check here offer number where me be direct to obechire be why bet me direct to na ma nipa abesho kama na on my check who status no. We are encouraging everybody. It's an opportunity to check your status. Just check. Check here who status is better. There's treatment for everybody. And then if you are also negative, then we also know how to counsel you to remain negative so that you don't become positive. Interventions infections controlling. Yo, Doctor, you didn't come in HIV/AIDS and what do you cry? So for now, you cure. For now, we don't have cure for HIV, but we have the antiretroviral drugs. I'm a virus level above from crampoa. Obi who say yare be. In fact, offer drone consistently udi said the children no say fire drone. A bedroom baby no crampono. Viruses umoja no na ye frame be undetectable. That means very very low. Now a drusa level no crampo no it can help say a bit me control spread undetectable won't mean from ma obi inti very safe very effective offer who say obi wo crampo or say we have medicine to let people live normal life. They can do everything to so be but so far they need cure. So we need to make that clear. You need cure until we see or HIV grow up na what cure. So far they need cure. Cure by definitely no. Ebema obiati na ye juma. Right. Doctor na pay but that's a woni edi nkomo ba ansa na abekọ no wo do na ma ne tudwa na fe wo bi opese wo hu status no. What to reach out to you, the National AIDS Control Program. Now, Musumatu Yakosani pay more. Okay, my number is 024 3220 145. 024 3220 145. Until Obi person checking the status. No name baby over qua. Obey me after, but me kind of all the hospitals, the major hospitals, district hospitals, regional hospitals, health centers, no.
you bet me a test no ama Obia. Right. And that what is the your team you did in here Africa Unite against Ace. No. Africa Unite against 8. Right. That's the team for there were 2 teams. There were global team and there were Ghana, local team. The global team overcoming disruption, transforming the AIDS response. And national team here, Africa Unite against Ace. Right. Dr. Emmanuel Teviana pay that's a papa so near dim come e would deal 106.9. Bibi actually adria ya besa pebre na fi wa ba fi ha near dim come afa HIV AIDS on papa. Right. Dr. Emmanuel Teviu a programs manager National AIDS Control Program and pay ya no edim come and a World AIDS Day. We are seeing na da ya dia si ho say HIV AIDS ye di hu come e would deal 106. Pona kwadwo brema so pe statistics no one who said the encomo no e kokwadwa bre but kwadwo brem yeah nti brakobra yenna openina se ne ntichire mu a wode apa na ene nyina da pona wo yesi nyina yesu a yede ekuatia HIV yade no ene ni esi no and ye nyina yenim isusu nyina na yetete se yale bone bi ho no man no sa yade no ene kutu ni yade wa asase wisu na ekanwa any ayaresa obeya bepemsam de nya ho adroda and yetete ye no ne nim se bia gudie and day in day out ne hu se yade no kwa na yekosoro aha dwen pa aha dwen papa nti no ene nyina akoya da kase a HIV is yade bo ho dewro ne de ye besere se obi anya na afom de free se nyade no empenifo kire mu etu atese pa etu atese wo hwe ni padodo a ono mutumi nya bi within the day in fact na hadwen because the daily infections approximately 50 new HIV infections occur every day. That is a day be an nipa 50 in HIV AIDS in Ghana. And no wonder say konisa because black obra those days wo share HIV nyale wa no kra na anonya densa na wo de ubon na e wo soro kakra. Those days yesusa na kra na de ubon wo soro kakra fine. Of late na me hu sa awareness no wo form. Those days na aya na ye wo mokro mo from HIV AIDS ambassadors na ade a wo mo bo hu dewura but of late na Ghana ye wo HIV AIDS ambassador bi wa ye ni bio da ubon so ate ana aka ne no kwen na enipa esura de fa wo na brabo mu na nte sa bio. Those days na eye den say sa oba ne be ma hia mudie na akoye te sebe akoye nom akoye ade ba se abafa ye ho aze edidi agro. Those days na enye easy sa say oba be hu be ma say ana be hu oba enwanim nyo pese one ne dane ade. Those days na opo bi kura ne na atwempora nye easy o udi agro betwa kwan akonso ma na ma ne papa sa obi na me ka kire those days ube prepie ube soma wofo na chepa ansa wanya ne ba no ne na date bete na de ohia no kwa ho ba bi akire din enti na mo fra ni pi na unso wo se age ne sha se from be 15 years e de kwa 2025 no dodo na yade no omututisra day in day out na ha dwen and no wonder because we mo fra na aba ne sisi no mabrabo na I say omfa hwenya hwiu mfa hwenya hwe na tobie mbo ha ye condom no nso no se de odi kan stigma nti no okwa akoto kra na obi ehwe wani ma na akoto na se okobọ adwaman no okoto sorry onye okwa akoto condom ne dia okwa akobọ adwaman no enti sanema we nyina ka ho bi na ma yade no atwate se ko so kra no fere adodo etama ni panya yade ne bidodo na no momu ye oba ne be ma da eno na akwa de say the main mode of transmission etama ni panya bi but ujo no free one market gitibi ka ho nso a eno so ka ho bi so obi ayisu braid atu baabi na obi akofa na etwa no panie na obi yede awo obi na wo no na onso abewo no obi a obetumi anya na de ba konso amesre abochi from bubu moyure no the last time kan ho asem sa sokoto fo sa abochi from twetwa moyure no esempeni fo hwe ni na omode nhihye egu akwam ehu pa e was stop am because me fa no so bi wo yade ni bi na odi sa 9 fu ye odi twetwa moyure yi se odi twetwa no na so odi betwa ni twa wa ma bia no e sharp object a se yade ni bi mwa ni bi wo ne beta no a sa semene nso no hohura no di ba kosi se bi kura omo nye ne hwe the last time you share ba kuna musa so nsuo no den also we omo na omo di agum omo
ebi kura no ebi ya achete seminar mo nche ni bi washing powder ebi nti no you see yade ba ko e say manfo hye no nso wonam ba bia na wa kyerɛ nyu atwa amawura mo nyame anya adom masa ade ninefo ni twa osisia na so de atwa obi a obi a wa ma obi a ne sa but I say medimania to forma pani bia nhyeda nrezi sa alarm no da okruma obi a nhyeda nka ho asem ba ya ka ho asem fia up to now yen hyeda nya good response bia nti e besre asehwe o mango na pomuden so ne HIV AIDS mpeni mpelifo mo hwebo na hwe ho ntotoye no omofo mani ni sa na manachi because eno so betumi aboa we ni padodo abako ebu no mawere da wo de check sa sama fuyi no omunam kuruma anya hwe da ko bu mawere bebre de odi ekobu no mawere de do mutwa bebre na ba how you know say odi ekotwa obi be use si a na seja odi atwa obi a wa how en baba shop ahodo nso eno so betumi de aba e wo mla nipa no won say omo fidie bi on de sterilizer yes de your friend is saying machine ni shame clippers ni shame yes shame for some time and sana omaye but anya barbering shops ni na what sterilizers e bi kura na kura nya adwuma why na akwa check da say say machine ni si wona ye de machine ni shame for some time no kura na whether it is working or not ebekum mu ano say nkum kura ye nim eni nyina ye nim chese obi amfa hwe endi nani achi obi amfa nani ni bibi achi so obi pese obi baba shop na obebie infidie odi ye adwuma obi inspect obi afanya hwe anase oyi tire kwa so ni blade na asa machine kwetwa obi sisi a because obi wono wonsa obi kura ni tire kura wom ni ade a so koye na moja bad na no say ade machine na asa fidie na wode machine akohyem no say ye adwuma say nya adwuma menu mienu nim so de beyi miti na se twa me a ebi wa no a automatically manya bi so these are the things ama omonfo mani ni oba na oba nhye mudie ni kutu achi I said do na e ho na ya hwe but there are other means nso a se edi agora sexual contact no hwe ni padodo wa dakoro nwo kwasa no nko yi omuti wo de check na hwe ade so ni nyine betumi anya nte e besere mpanifo no fa hyehye bi hu akwam se sa na mani nyina betumi ama HIV is na tuatisa e be ha dwen nte mo modern na nyina mfo mani ni akiri ene e besere awofo no so mani nko mo ma ho omani nko mofra no sere mo gya mofra na bra gba mo mbasa basa asa no ene e won kran ha de nim de ekọ because maya ne na memu anu so na 15 years kwa kodu 2025 for ne bra ko na anya sim kuma kra me na me ka kire wo ehu pa ahamachi am be ya bra ko na kra say idi be na me wura ho because me hwa be mu abi na abaya bi a me hwom na de omo kire wo kwan mu pa how much wura de nyame aso mu ni awofo why said ya true ya manage gym of late no kurum ha no kuru akesie mu nkan kuma sana and one more year unprotected sex why na oba no be ka kire say wo bo ho ban a o ma onya tenka bia that's what they have been saying oba ka say wo bo ho ban a onya tenka bia nti opani saa oba ka just wo hu kwadu a yedi a yenyi ho sana mo keka wo hu kwadu a yedi a yenyi ho enye de nti mo pani say kono saa obia na odi ama ho na eja wo so cheche ne yakoya nim emwa dodo na obia ebia na onko check ni status nti onim na onemu dodo na obi bata omo nya we so obi bobandanfo ba ko ye nurse ni recent no mi di nkomo and pe nkomo ni mi di ye ne nsema wo kana bra ko bra nya easy kura hwe otumu hu maya ho fefo pa ne memu abia tumu se yeso mu gyina mo na so amanfo kununom ene amanfo yerenom pa wasema me ba ko bi kura se openkomo ne maame ne die ne ade na na chese o se oni ne kunu ne tena kokotwa no ene wa kwa kwanya bie enya sem kuma kora enya sem kuma nti yare ne yade a ekoso nti yebesere so we ye be ma na pese no oba die ahyemu a se de mpenifo aka no bo homoden se tedua mbo ha ne die se wonye o partner ne ni se wonyi ni abo homoden bia na pa bia den e bo ho ban ade ba ko a ehu behia pa ena ete se wo ne obi na atwa mpona so no obi awade a mmomodin se betumi akwa yaresabia akwa hwemapom mudi mu titiru HIV na makoye test ahwese mu mienu no obi a ni bi ana ba ko betu na mo no enye asam ko tu na mo no kra de be yeden se wo shi obi na person na twempona se mo kwa yaresabia ko hwemapom ni ba ko bronko ene se na nka the best eno yesa awade de minimum sa awade ne de obe wade ya na mpanifo nhyehyɛ se nka ko hwemapom I mean no status no mo ko hwehwe ene yadwa hodo bibirem ko hwe mapom dim kurampo ansa ma wade ne ade ene ye wo ho ba se wa hye obi wo street ma wani gine ho no be ma hye ne ne yo pese ne kro ne da na wo be watim kura se ne ko ye test ne wo de ye den en mani trimu mpo en kasa ne mani su nyina beboa
na oba no ka che no no kro ntwe ma oni time kra se wo no na ne beda no ebi kwa na nya wa na ba o meware no nti wo ne ba wetwe mpona keka ne na da eja ne ma na kono ba bia okore na pomudi mu de aye den wo kura ma tirim na wo no kra wo nya de abeye ene no so mo ayen nti e besere wo de bo homodin bia se wo no oba won se dan ni status beda de bo homodin so bitumi aye den ape I mean condom ni bi na wo de abo ho ban condom no enya bone ye besere mo nso no so nkasa nkomo nka bi moa mo nka bi obi ko to condom pe ye say na obebo adwaman na nya de pa na den ye besere wo de ade bo ho ba de nya de bone nti ye besere na nyina ye moa na obi ni oba ne ba di ahyamu a omo no ho moden se nya ne yida won wa ware na wo mienu nyina ni mo status a ese ohwe ni ye even kura no wa ware ni mpo a na se ni bo no tu kwan ba kura na mo nza hwehwem bio once a while wo mo a because enipa ho nyene because na bia be ma na tukwan okọ no no kwatwa na wro sa na waba wo wonim de ode aba ebi oba na kura tukwan especially man o tukwan kodidwa no me de minim de meka e ma dwa di fododo na kwa omu ye ne ma bebre me na meka kire wo minim ma warefo pia omu tukwan a omu kwa omu wo mpona fo no omu de da ebi tumi tukwan kodidwa unze mo de nam no ne ma kwa akire pa tukwan akoto ebi tumi di bosome bosome mienu onye omu nyina rebi se me se ebi mo ye omu nyina ebi no dodo no yesa omo ne drivers ni bi kura twetwempra bebre me de minim de make because minim nipa me no mo di nkomo no mo ankasa ni mo asan mo aka me ni ko tua wisi ni mbie enti za wo yere no no a na wo gini di na okoba na wanhwe ni ya waso be hye pa enti e besere wo yiri mpo otukwan akohyema no wo ba be ya mo san ko hwe mbio enti sa bo ho bayansa enti ya yade ba ko hia pa because yale ai kanwa eni anu aduro de bra kobra no oden anu oden ena obi so anya bi yama na duro no so wo no ino de bo life sa and aba obi so tirimi se manya bidi a mente eja me ho sa ene e mecheche na obi ansa ye den aka bi eno se ade ba ko etia o man ne mra enya ne sa won saka bia bo modern se nipa na ono akwaso ope na onu nimu no wona ne bada se o force ma nipa ne bo no ho ban but on tiase mi manya bi no mi nko da bi ene me makwa na me so kwa me so me fa so asu benya bi me so me fa so obo no ho ba cross me mpene na odi ama no na o cheche saa na yakua ni ma emwa enti ne nyina de ba ko pe beboa pa eno be ye oliti na beboa ne se obehwe ohun yi ne emma ne mema nhyem die basa basa indiscriminate yes so abstinence ne de for now ne de be ye den so betumi se obe abstain ne de kro se kroma se man mema yin so obetra no obanda ne de ba ko bena ye den pa ne de adabraka e be ye den da ba ne susu na ye the best way betumi ye so onwade ye watena we bia dweno ho okay obo obra ko wanim unye obi na nka be wa na wode na tena se mmra kwan so wakwa hwe na pond so ahwe odim obi ani bia na moko but e so hardly say ene abemu a wanya mfinhia du nim kura obehia na beka so ni girlfriend boyfriend friend yeah ene obi nya 20 years Ghana ha aje se bia na ne de no omo broken heart abam na ba ko agya ba ko na se obi anya obi pa de be so hardly say oban be betena krum ha ne se de Ghana tie na 15 years 17 18 20 years o Ghana ha nom na oni mpona eye den oni status bia anase ye ball left and right se ye kwe anim a nti yale ne de be ko bra se de ye no se mpanifo amfa ye nansi forma na ya mmohu dawuru bebre ne ye hu sunsuanso ade ba o man so a ebedu baabi Ghana population be this so almost be 80-90% ye nyina be ko tibi asra okruma e be ha dwen right so it's something I say ma ye mpanifo nani ko hu ye pa na ye ma dewu bo no me hu ni say awareness mo be boa itumi create awareness mo a e dey mhihye be ba amanfo so because me say ade a me ye sunsuanso no be ko say ya me ye mbe hye me enti me ya medwen hu mienu bi ba here is a case awareness no en say da nyam match on ye create awareness ne be du ba bi dodo na yuro be fi ho na ye na musa na kofa ha bebre na de abanti ye besere se de yade na yesisi no in fact ye besere especially student no ehu pa okay ehu pa student ne hu koyen especially universities ne ade no those days ne kwa na SHS ne kura de na yade na nkwala ne sada asabi enni nsem hunu pi but of late na ase o munyina tu afrem ena onya wura school mu a obenya boyfriend that day na bi kura tumi date be de o because me ni maya ni bia otumi date me be say 10 boom at a time me ma 10 was so munyina boso no so yade a
Ebwa spread it. I say no na de ba. HIV is no. Because waba baako. Oh. The boyfriends be 5. And be man also different girlfriends. And idea ebwa ma HIV is yadia no. Ekosopa. Ghana AIDS Commission for. Omo asede. Omo Ghana AIDS Commission for omo pa and said America no of late ni ense dan te omo nkai. The one of form. Minim say aban no na emmoa wo no makade a. Because most of our institutions dodo na mpanifo no bo moto na jijim. Omo sika no mo fa o man sika no bi nko ho. Omo politics na de ne hia won. Kwa me fa so be wini aba no na ye omo priority. Enye de be ya wo be di wo ho beto ne tan hia mpanifo no. So ye be sere Ghana AIDS Commission for no say ye mpanifo ne ama mpanifo no mo allocate funds mfa nko ho mo de mani nko ho because o man mebunu ni Ghana da chi se mebunu so na enya yade ne mo en se mebunu wuwu a o beje to na afiri hwan ho eno ne asem no ntie so mo hwe ni yepa ti se ne ye ka no mana ene mema na be ba kompona fo be de se 10 oba ba ko ne mpra be ye 10 amanfo kunum so keka ho na we ko na we ba na we ko na we ba onim ni status no na mu saa me nyina so onye protector David it's so bad enye bako in society no e ka ho yen nanom ahemfo asade bi no magyan ato ho impenifo opinion leaders o ma sade o magya ato ho those days ni ba kobna asofo okra tumi bo follow etumi ye nkyerɛkyerɛ etete mebunu no bi a committee na wo tumi organize programs na motete mebunu ne ade na ne nyina ye hunu bi ne nyina yatu na jeje mu assembly members ne ade ne ma yahodo ese ye ne nyina bossa da ubo we nyina ba kofo adwuma ese obi ade ne ho jim but obi anye ene obi ntu obi ba fo okruma kura ye timu yi obi anka obi asem especially akra ne kumase wona kaka wa asem agie akra na ase wope obi anka ye nya beduru ase ya obi a no masland obi a na mu hwan na ekotu hwanfo ene ade ba ko e ha o man no enti me de se betumi aboa pa na ye de we yakofom de am yemma yempenimfo no fom nansi fom ena abata no so abatete iPhone ya be ya mo frɛ gia no mugie no dodo na kwaje yale o but munya we dodo na kwaje yale bibiri because nkola na nia bre nyama bia like wotwe ho ahonte ase eni abaye bia pese wonya iPhone kita ni nsem obi a pe iPhone ekita but ba ko bra yamfa ne ma san so nche kwa wo wonya ne saa keke enye odo azemo dabi enya wonya ne saa keke and HIV AIDS enya yade bia so obi hu na se wankotese obi unhu he me say dodo akura hu obi no wafon ase akọ ese de wafon ide ahụ obi AIDS hwe me say enne emaya na omo ye soko omo hu ofe pa omo gina so a omo wo form dodo na omo ya yare form kita HIV AIDS ene memma na mo from mo fine boy for dodo na wa yade no but you are not aware he obi wo ha wo aduro ni bia wo fa ebi su kura mfa aduro no but yade ne nya de adodo na chenti no you antiretroviral drugs no enti enhwe obi anim ka se we de ne hu ofe nice guy enti we de woni bi enti me ne na saa keke dabi eni nani ase nini mo maso abehu se wo yare ni bi ade ba ko pe bebo na ye test ne pe test no so nipa ne koya usuro so okono wo bi pe no hu a wa hwe obedwene hu ama wona kasa kura de ewu right na stigma no so ha adwen ye besere so obi yare ni bi wo fi a kuru wa kura no ma no kuru obi ampese ode ne nsa be so because obi nya bi ente sa onya bi esi ye hye sa na ma no so obi wa yade ni bi obi wa yade ni bi a enye bibia na like oya wo benya bio ye said na ye moja mu yade empem ena afi say bibibia ye moja e ka nipa no ho na se e ka wa na ne moja firi ne widie mu pie na se e ka won so de na kwa widie ma wo benya bi because the one thing I was say pay attention so I am mother to child transmission very very possible pass wo ba fa fura se wo HIV AIDS ni bia wo be transfer e de amakwala ne ye wo no very very high pa se eno dodo na one man enufo nyina na it's very very possible eno de dodo na ye se oba na kwa wo so akwan ye be fa so be wo no ye nsempi and I think say going forward and say anka oba bia no obo onyem kura se o mo ye test kura mpo kura nsa o ma hwe mu awo eno me hu kwa mfa so me makola no aye sip because akola no awo no mu no na betumi akofa yade ni bia den ama no so da ne yema onya nti
Minim metete I mean I think say mere bi atwam na de tete bi na bi mo wo ya wo mo ma no HIV is na o mu ni bi but na ba time na ma me no wo bi but ne ba no ye je na wo wie na oni bi right enti ne nyina ye kwan ahodo mefa so mbe hu se nimpa wo simesi kura no HIV is no wo bi onyim da ho ye wo bi ana wo ni bi na even kura wa akwaje na wo no so kura no you at risk yeah bibia tumisi udi agora what you team asra right nti ya wugie mu ne ma pi na ya de se toto ne ma sisi ya de eni ya betena ne sa sisi ya ne ya kasi bitu ase ya ne eboa there is no way ye ntumi ntu because ya ne ya betena se de adwama ne nya ye a ye gusu a ye bro ko ne de betuma ne se be boye ho ban se be ya entretre mo for now ne de na ne nam ne ko ne ba so ye mo ye ho ban kakra na onsusu wo bi aduru no bo ho modern se bra no obanum aduru ne kama na boa na wanyina che because HIV is ya de bi a bra ko bra se wunya na wanwe hu bibira ade ba ko emani ku amanfo ntentem na yesa ade no etoni tirimu a wonya hu si wonya bipe na ese mewu obadwe hu aise osofo ahye na ewu hu nkomo no wo yesa na mo na wodwe hu na no abeku ntem ba se wonya bimpo na wo fa waduru ne kama na gudi hihye no so a obetumi anyina akopem tama wa wo brebe so a obeden ubewu that doesn't mean say you tufu say ya depend ku tibisra no but wonya bia bo modena no maduru ne kama wojere wo ho a bedu baabi no se de na doctor ka no yare no kra be firi moja mu kra bi kra ya tese kra yehu se wa yede wanya bi ne nyina ye moa na mpanifo mfa nhyehyɛ ye straight measures nwa akwan mu se be ye dwamambo na so bete se dwamambo no so ante de a ebedu na asia ne se de ye ma ye figures ene no ebe double right mse de me hu se de dwamambo na ya akono ndie telling you se Ghana na asia dwamambo ya de ba akon asia na ye the most akono power town nim ti so man hwe ni ye no mu jeja ne sade a we be 2026 no figures we na be double be times 2 right 106.9 44 minutes after 8 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia and a World AIDS Day we are sada ye de si honoma ye de eka HIV AIDS wasem na Ghana AIDS Commission the statistics aba na new infections here 15,290 ana ekoso na debia no wana HIV AIDS eku no 12,614 approximately 50 new HIV infections occur every day and pay a World AIDS Day. Lumba is supernatural mineral water and pay also for adventure brain. Now my friend is 0593 40 6565 0534 050 199. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, me patch your saying. Evans Neo. Where Evans ma meet you wanna pay? Yo, na mpacha mo hote say. Nyame adom ya patch your hu your pa. Ya me koso abom abaso. Ni ananka me be kana me wura ba kono kan. Hwe Ghana for ye mu bebre me hu say ya dwen na wo for mu. Hwe sa ga wo for nkwala ye de dade wo be hu na mo de boss gbagbagbagbagba. Ubo re na wo be bubu no. This is any pan no be ba be bubu ama. Na me wura Hitman sa asikan na ekura no bi sa say I was scrolled to import the papers. Na Ghana for na say na akotuna no ebubu ne borrow no dia ma no. Secondly, omanya ye pe ahoho ye gigi ahoho. Mi ra say wo hwe Nigeria for nkwala nketenkete a ebo besi bra wo manyin a. Wo re be ho. Ene sa gay sema ekoso ni na di esi ba. Na mi ra mesro o station no nipeti ankasa. Adibi hame sabe nipa omo adwin mu kan ase mfa aban no ho omo momodia na omo so ya manba na yare sabi wo ho a omo mfa ma omo ntiti wo masemu ina no medase right me so medase right Evans. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon ma minti wana pay. Adie bi ha me pa wo Ghana ha. Aya na Ghana ye adwin se nyame be ye no. Jakopon di abofo bi ba be ye o mani yi amaye. To sadia ni ye di nkugbo totonto. Hwese enya we hunya ni wu. Se yakotro so hwe. Bo so ni ye kire. Police for Korea so eko. Is the greatest for Korea so omuko. Why for ye no yi se ni pa we nyina akɔhwe eso we so. Enne mu da ba to we se ni pa empimsia. Gideon anapay HIV AIDS ni yeka ho asem wadama. Na mi sure HIV no. Ma men kan kakra. Ya bi esese enipa bia we tuunfu keke. Enye
asembia wutimi tu hofo ade na wutimi tu hofo ne de bia ade ensesa wo ye na wo kwakoye ensa na wo do hawo ebre wo uni padua no e wo yere kura mponso a wo de atete kofie. Right, me that's Gideon. Good morning. Good morning. Welcome. Me ba cho Mrs. Mintana pay ma minti o. Welcome na anytime you know they say they are in home. Ready hu ya mobo. Cause nyama ngitingiti bi ye ko saloon ni ade wa drink count say bi afa wotawo anafa bibi obi aye touch up we bi onya card ne sa na mani na kwa obenya obi ko unity ko bubu mowe na gaw for no monam no mugugu mowe no enu fo na misuro owi ano de ombo bi afa no no de ayama enti se ni pede se ni wa want to break one cb atnase awi adwe ye na nanu ma abre so se ebe tuki ebe bu ye mowe o ma ya wi adwe na de aye yo mowe no so na owi na re so afefe enso ye nyo ye se ye ni ebie na ye ni bie ye no ne ye kwoto owuo ye kwoto amane ne ohaw ema ye ho obabi aso nyima na moka obabi anyim na akọ hospital minim se no mo agya bia me ma me wo mu nyina wonyim na wo kwa wo stage bi ebe yo HIV test ehun se wo bi anase wo ni bi na se ne ebe ya bebo akwala no ba ya bo so ma me no ba ya bibi ya be save ama enti sa na ne amate eda ya mi aso mo ko so hu ya mobo no mo nkasa nche ya nkwala no wo wada no na obakọ ode ba woni ho hweka but erade hu ya mobo e wo Yesu din. Amen. Mrs. Minta. Good morning. Good morning. Me about your first saying. Prophet and Satata. Okomi was a prophet Moses. Eduma me yale. Mami tu. Mami tu. Eko TikTok a. Blessing pray fu yegu. Ko asam so. Media. Hello. Me too. Hello. Oh. Prophet me too kan. Me too kan. Okay. Sa HIV yale no. Ya wo number 1 number 2 number 3. Na Ghana fiya ne yesi sama ya ho. Oko council no ma katio. Okin kan John chapter 6. Computer no yi settle ho. Ena ma yale mo. O lo se fiya nanum. First number 1 no ho. Anyo say. But Ghana fu entie. Ewia na wo Ghana niti no wu. Na je yale be fiya do ko US na nipa be wu o Ghana ha no. E say darkness no na life no. Ewia niti ena nipa e da so ti ase. Eni eke yale, but we show do ha. Nipa na se ni ashab si krom for 15 years. So you say nipa o ka ni buefu. No to come hit test also. O agba show do ha. Doctor fu eni tia. Doctor fu ni do mo ya ho hwe. Eti ele say yale ma ya ho. Na o timi ni o kama moja. Ini se nipa sa abofo kama no. E wo show do ha. Won. Eti bi fu kwa den su ban ne obom. Mo fra ketekete 6 years. But prophet here that's a papa. Good morning. Good morning. About your first saying. But we binti membo medika kase pradenta. And some minti wanna pay. Na many aje se menya kwan se mekasa o fidie sura no pay. That's it. Meji di se wo se Ghana ye mra no ye sese mu kakra. Esan se me be victim of HIV no me ma me HIV ne ku no. Sisi ame no kasa me nua baba ko e wo bi. Na de tie ne se Ghana ye mra ne doctor for na ama HIV na se. De tie ne se me amegina me ninim gedi afa HIV ho na obi yare na udi na ti de ne ko hospital ubetwa kwan saa ubeboke wo wiase bia wuni ade kora ye no na doctor for no nim ade kora ye no omu ni nipa no yare no wa udi nipa na ko hospital no ubebisa doctor for we dia yare airport na ye nipa no ye nka nkere wo omu su nipa no yare no no nko na wo kwan se e wo so omu ka yare kora ye nipa no omu ka kere no ubedi nachi kosi se uhu sika nyina besa na wuni ma de ko nipa no nipa ne so nka nkere busuafo bia na busuafo mudi nachi se nipa we no won na gya na ma busuafo no mudi na befie ka me ma me betena me nche me gira wo 3 months ya se me ma me yale we kura se na me kofa no ma bo me ma me ho ka me na mo bi kire hifam ya abia bia gugu me ma me ho at a point me se doctor for say me se wo mo omunye HIV test ma me na me hwa de doctor for li bi sam say adenti na me ka sa me ye den die ni mu die na me wo fa AC hunti na me bi so mo sa asem no awieye no na HIV na me ma me anya me ma me be wu fi na me nim die bi afa ho na se me nua baba ko ye de netin aboke wo wi ase nyina not no we me nua ni nim ade ko ye no ne doctor for no ye na ye di netin ye nim no mo gya na ma na enti na ye ben na nka ye at risk
eti mesre apomdin for no ene Ghana mra no omo sesem kakra right esan so de oyale da ho no mo amwo ne ho no mo na mo bre okay na doctor for nipa no oyale da ho nim na mo amwo ne ho no o maka o manu atomo mo to mo nka nkire mo mate chese nipa no oyale ne nko a right mesre Ghana for yeah that see e betu ho na mo papa I know say empanifo so 800593 406565 0534 050 199 and your word is the we say you know da you dey celebrate and I say you dey ka HIV AIDS wasem. Good morning. Good morning, Obia Kabra. Never cho your first saying. Lidiane Tommy. Tommy mami too. Ya baby. E che kroi. Na HIV ja seme ya omoken. Unim say first no e start ya be from han. Ye say ye nua mani e mami binom ko Abidjan. Omo free ho ba ye no e na sa ya lewe sta e start sha se se ba free. Ya nya anwaduro so aba ebinom mfa senso ebi na ni ho na omumfa o hwe ahokuo ya ya mo kwanya be tibra e koso wo from ha no e be den na 8 ni areas enti authorities for na omuti ho no mo de na omo ye oman ye jeja ye ho to the sense the security service nyina no ye border so nyina no enkoyi eni ejeja ye ho na hogwa be wuram na afi acha wo na ekoso wo kromu a je be den na 8 no enkoso right akwamna me damase yes so yeah that's papa good morning Brother yes sir me ba che for say me pa che fe me sa akode me ka se fit ma committee level ma me nti wa no pay yo brakwamna onim omo na border rule efa HIV mu no ese aban eso mo ase because obi ntumi nko eka so border rule no de ne yem kom border rule wo mreko aban so na se ese aban so na aban so mo ase na NGO omuti NGO mawom no mutimi call round no mutimi border because they say yen kwala no se na papa ne kan no first no na yi nkwala no a omunyi no omuna o sise no akwete say omuna omo used to sadie no tamade border rule no na sankwala no munyi but say sankwala no mo benyi e no mo tete sanyema no e de fori omo enti no ese da ubo no e koso yie pa se na be ya ye mabu no ombetumi etumi agina na yare no akofo sa akodi me da se no pay good morning bro DJ Hitman Brefuma no pay wa pom to say na me adum ya ho ya na mo so na me yadum yeso ho ya pa ma minti o yeah DJ Hitman nye esi nko ana kosoro sao hepatitis B ni nyina kosoro ne cancer ne yare bebre na ohwe omo surprise ana ma no pa ne kase ya sa gawo fo bi na omo de yini ne nam na omo twetwetwa manfo bowire no Rakwa ade na omo de yam na semena huru ye chemical bi ana mse twetwo bi bowire wi a wodi yagugu hu ana bibi wo mu a semena huru na omo de ye nti sanko for nyina esi empamo mo na esi no esonte Rakwa na obi to aso right Orefuma na pay that se won so watumi afre 0593 406565 and your word is the HIV AIDS wasem and record say by statistics say no che say ekoso wo Ghana papa good morning good morning Hitman me pa che fro say what me review aboko there pastor me hu ya ma minti o Hitman e de mo se na juma pa mo bo me tumi no tane ade na ye no tete no ne ente saa na dwaman no tane injiraba kan no ansa no benyo oba bi ase ne pe no a obeti ase ama no waso me koda agen ho da na okoda agen ho no wan yi akura na onanwe ho nye de enwie ye ba na amene ukasai uba madina zogo jansia we 15 cd waso ne saa de na eko we 20 cd de na eko what's the jinaso Madina Zongo Junction then ekoso Madina Zongo Junction Madina Zongo Junction no de ekoso no and say ura market no inside there ya obabi aye we council for no me for no office no
oko na nimu a dancing bi wo ho a Pentecost asore e wo ho ubekodru no yefro Hollywood ubekodru no light 10 18 years ewo mu 15 years ewo mu 60 years ewo mu what as here na emomu no price no anu no ayafufule ane emrante na omaye say omumpe abrabo papa bi ayedan abo no sai ni mu na omayedan na omukọ na apolisifuo etimi ade omuka ekọ chechi wom uhu di ebeye ni yese ja omama ayedan asa begina ho aka esika echiri obi a yade ni court ene yedan ye ni bibi ema obi ebi adanse yade ma nipa dasani no yachi ommomu a ade ebeche no na omo san yade omo we yachi omdo omko no omo san ejina ho ejesi ni de yanfo yeni anto fom ene se na mu boda wuro no empanifo ante anya right me that's it Wasti good morning Baba Baba cho kwagu for na no pe wapom to say Baba nyame adom me ho ye na won so e ma menti o me ho ye pa Baba he enkomo amobo no ho e fa e temo Baba ye mpanimfo no sabi omaya hwe han ena e no e fofi ye nti na me kan sa Baba he oba assignment me bo ba bi din atro ye frɛ ho chini agbe chini agbe e wo asama police station nechi the one you feel what Chinyag. Brabna Echo and a tebi bad Tibra a day airport. A cosu ye ba enyabro. Brabra, the wapa and Oponwa, Blanayan Koto. Baba. Miankata metia o lorry fair. Would I say team now, Mubaba, Miankata metia lorry fair. Namabania Kotoa, I will have a market. And the better na is never perform. Yempeni phone ya high as I'm a police station police station that you and as I deal with also. I him for a was time they are aware of it. And so I was if you wine never come for 9 and me go to a book. And after then, me busa empeni phone dear no munya free as a word human. So munya him free mudia DNT na air also a was time a police station. Right, your friend in Yagwe. Mate. You bet 2 1 more and pay you fancy you to me for calling me because I think the Ghana for Kasa and that word is there you who said you in echo abstinence prevention and you need to be very very careful you know but you ebraso what's your yeah nti se da me kan no ye besre etifo no so ye na o mase na nyame hira o mase o madwen ni show no life and pay na o mo edo madwen kire de aba de kan so obi anya na fom de yade ewe nya yade a wonsa ka obetumi aye wadwen bia so obitu ase ontumi ntu yade ewe ehu enti ubia sebe ehu wo mu a usuro se wo mpese obenya sa yade no ahobambo ho no wo de bo ho ban keke unu oba beda ebi mukura tumi yusu sebe CD na se condom no bo mu yusu ni yie obetumi anya when you see the young one, I will to menya. One or banner than a pine swar. To me, and Ghana Ace Commission. I'm on the Rubon Koye. The Rubon Koye said the Rubon call from here. Na Obia said, Sakadian soon one my bam wow. I carried them your shows in a fire service graph when the Ombo near Cadian, Ghana Ace Commission. And the best, a more dance will meet me. A boy now awareness, na more. Na yes, so Cobanan say. Abanya na from the other who they will nasa once when you are from there. And I braba ko come about doctor for ne e bi obi yade a ade ba ko e say yamra na kire say doctor to patient confidentiality no e yade a mra na ma dumla ne ma doctor na kwan say only nipa ne information aninti na ya na doctors no sometimes obi yade a aya yampese yade ne ho nsem be ba abonten because wo de ba no stigma no okobo ne dawuru de be ha dwan stigma no kra tumi kum nipa enti ene de yade amra no na ma no yesa tin se doctor bi na wa hyeda se wankasa ho nipa no mom na yesa nipa na nkasa mom no so tumi opewa asem a no onim te bia wo mu na e bia betumi kra de asan na yesa otumi ka mimitu asem ka bla kobra yade se na menya na menua no mo sam yade a ese metumi ka twa chama yade ne se na tio enti mi kra ese me bo me ho moden se meye bia se me fa yade na nyeden ensa mu doctor na de hardly say obetumi aka sa akyerew so ho nipa we HIV se doctor na be ka akyerew de be yeden
because emra ne ma ho kwan say won keka sa ansam no waden abonte nti emra na ma no yes anti no ye be se mpanifo so hwemra ne mu na se be boade a fan ne ye mpanifo na sema nti ye be sere obi na afom de na ya de de sie de ne ya betena but ye boy homod no obi na afom de a ko yo bata quick one answer na mo be kono me na so me nda wase yeah man ye fe and ebra Elite Entertainment Awards free me say wo mame honorary award wo boma baso for my years in radio and as a DJ no me nda no okota mechi my yakoji award no me na me wo fa se nimpon DJ no Libya Boga rather Libya Boga enti yankopon enka mo ho na fe me nda etiefo nso ase titu DLFM etiefo me no wana se papa se me nda etwamu ya baso body a Elite Entertainment Awards for Edema me honorary award. What the Maunia na called to so be 1 minute. Oh, okay, my family. Me the amount that done. Oh, the amount that down. Me the last video be send no check ya be hu page no so na. Oh, so how the video no man. Me the ama is share na me the man. Oh, okay. The ama DJ man. Anti me nda etwemu no. Me nda etwemu na Elite Entertainment Awards for Boma Baso for my years in radio and as a DJ so wo my baso intino but the tutu abaso body and come me colleagues am nemo ha no me ma wotiri nkwa ene de ye na yesi ye ka ho asem ko enti ma wotiri nkwa me da se ene adwumaden am bon nyame nhira wo na onkoso am ahoden a obetumi akoso de ye me da se pa because na enye easy ya na o ya na as you know ya na because me I was ni free I was na se no ye free ho no wa be ye 1 me free ko na 2 kra ba wi en be du adwuma ha na mo 3 am wa page me dese be si me adwuma ha me be to nko studio sa anti enra me ye adwuma nyina no na throughout the day ni nyina Saturday ni nyina no mana na de chinya me si office ha sa me te ha ko ma no pa okay so mo enti na enye easy video no to so enti ba sa wote sanya command call ya oh adai se na yemani mi 70 no wunu aso ye ne ho bi pa boga enti video no hwe say DJ man betimi de ato so ana aka time kakra ba te hwe so ontumi fanto so o de to so ento I think say it's video no video no ya de beto so but award no kojo me dedicate ma Charles kojo fusu Daddy Lumba me dedicate ma Daddy Lumba yeah me kai pa I think say me ye ni PDF na ma unia ntokwa fono no ho no nti do me ye no ma wa ma no I think say no mo be de enti fama no na fi ye hwe na ye sorry so no na ayi twan asa mpene lawyer nso ne be ye fight fi ha me hwa se metumenya no ma wa na ma na nka audio no mo matos to do no ma wa na ma no me pushi na pushi oh me push man enti yame more Elite Entertainment Awards for mpanifo na for that recognition yamo abaso ma ya de wo hwe ni powder mbo abaso da very day na na dodo na ye nipa hodo mo bo moden mo asani mo ya adwuma wo mayi mo ache batena obi anka wo Ghana ha no nse bra na ye bo no so obi di kan ya yempese obi abesa na ho nti de bia awards no ye de ma nimpa bia wo ma bobra na kwa animu ade bia mo gina mo ano mo gia aho eba ne sanso e ha adwen eba ne se ha adwen ti ana no de to dwai in fact manage pa ye ne je hwe ni pa titiru mu ne ntina mo beji awards na ne konkan nti yenda Elite Entertainment Awards mpenifo no ye na o mase o mo ya de pa yakopon aha wo nhira wo mo nti am se eno na etwa gui video no ni me nim se betumanya sound ne dia na nka Ghana fo ne hu de sia na no mimi ndai oh I see anadwo no ebrenu nti DJ Hitman is the next to take the category. Honorary Award, DJ Hitman. DJ Hitman. Oyambon Sama DJ Hitman. Oh, Nana, I did some necosway. I know what I watch. I know our award, Umpo. DLFM 106.9. Issue nini say me ko baby say once me do fi pe na me rebo me nti me ba baby say me need to mechi so what you say and your wife or you see or bo me papa ebrenu nti DJ Hitman is the next to take the category. Honorary Award, DJ Hitman. DJ Hitman. DJ Hitman. Your fancy. What's it? Yeah, time to your fancy.
fancy nti no ya da Ghana fo nyina se oh nana ade asem na ekoso yi kwajo yeah brenti yo bakobra yem fancy na yenna said the mekan no elite entertainment penny for no ye no mo asene no nwam kese o mo de shawa e bia kan DLFM adwumaku ya min hira o mo yetie fon ya min hira o mo na o mo ho ban but said ya kan no bronya na eba no obi anhwe ne ho yi right na ebosome ya aka na bronya na yedie no o fa ye nyina ntwa na somdwe award na so me dedicate ma Ura Charles Kwadwo Fosu that is Lumba sure but the answer ne be kono what de nyina Elom Abba a actress Ghana Hanum and they Abba birthday minimum that and they Abba birthday and to happy birthday and comma Elom Abba or your actress and a film producer so happy birthday and comma Elom Abba it's your birthday today Nyankopon shra wonya okese na fi wo mo akoma so ade nyina embrem so kwadwo Abba na da so no ono so receive award obeji award so Abba ya madam for prekopero nti we de kabibi chere me offers nyame nhira opa no awuda we no nyane soronko ye mpa bo ni so ne nyame ode wa hya ase no fanko we ye pay ni modern boni impact Nyankopon nam so magana for nsa ka throughout movies ahodo a mutwa ye ne ade in fact abade ni mu pa ndi nyame nhira no eno yo baba konso a mani je ne ho kwan oye Obia onya kataso mu aso oye so straightforward person na mani je ne ho pa ndi nyame nhira ne pa na awuda we no nyane soronko ye mpa bo ni nyame ma no kwatenten yedie and in confuse me. I mean, Shana Pana would we know until the move and share. Happy birthday and come out alum about we actress and a film producer. Kono I would die with me through on a young corner. No fast back on any Christabel Adoma or a buakwa and an end bed in Tinema me and the ding a day a year on Hinema Macy Poma, S. and can share the band ding a de Christabel Adoma so Panasim ye panania with the Yankopon Winshano na Umpejan in front Dumo and Quadoma ye didn't confie. Emena babu school bia wo kwanya kopon manim dia e chan so adachi bia no obetime be penny power my ganem so happy birthday e kwode amawo Christabel Adoma a wo abu akwa we efru ma me ane den ede eye onyenema Messi Poma na o se yemfa birthday we emfa emam na brako bra me kwakura ne kopon ya Adoma on the 3rd of December 2025 yes free eye screening be koso yeko ne yakohwe ye ni eye free eno no bekoso manso data no honom na dwumadi obekoso nti yebesre adehia mo wo kumase ne potem nyina no yebesre mo ada ye free eye screening ebekoso manso data na yebesre ase ya no pa 8 pepe 3rd December 2025 nti we nu ye eye onumnyamfo kwa me amponsa 7 member edima manso data no ena one eye 1 pm edima Manchester South District ena ma hyehyɛ dwumadi wonti ebesre wo wa Manchester ne potem da turn off no yesre mo adan Yakopon ya adoma Ted ebe yam ya adoma wuku da ebe ya monko na mani monko hwe so ye free obi anya okaprempo na monko hwe mani so we ayo no nyamfo kwa me mponsa asem ma de mama so da turn ena mo presiding member edima Manchester South District na mo so mo yi wedi abo monti monko na on the 3rd December ne yanko hwe yani so na mo waye na anopa 8 na mpenifo atras na nkwa bibia kama. Right. If you had ebe, according to the Interior Ministry, say if you had ebe on the 5th of December, a holiday, a year Kriafoda. Okay. Kriafoda upon that. Yes. So a statement signed by the minister Mohammed Mutaka Mubarak. Say if you had ebe. Ode yebeka ho asem. Yebedi ho komo. Na de yen memmo so ne. Na yebeka ho asem. Kwa kwa mfa so ma wo so no kra na me nye ho. Kriafoda no. Omo de Mexico for no nko a. Kriafoda for. Near the mom. I'm telling you, that is the truth. Yeah. Mom bro moja ni siku emu nya hwe. So Friday by a holiday for Fida at the Magana for. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. When you say a prayer, say one for me too, and then task staff of DL 106.9. As I can see, I'm common production team, executive producer in Shaba Kodiosa, maybe DJ Mario at your social media. So if I'm a Hitman, from a black cabin, good morning and enjoy the rest of our programs.